How was the journey? Nice, na? How was the journey, guys? Solo journey, ang tebo. Okay, come. Oh, kadam carving long life, kelang ratun doan. Pinidum carving long life team. Lapen in collaboration with Sardokpo Memorial Academy. Ahin penilitum celangsi. Pini letositame education awareness program. Kedeng pan nilitum ladak so chain henta constituency ke parlo just met inglong arlo kedokar biara tatum long si banglo inglong arat kedokar biara tum long si non nilitum dolo lake so chain henta mate ladak thedong hawar along just met kaddu go wepen puang cameraman hum nerkeb bag school doji home nerkep social kadu wepen private school pen kep an ke doji la kep school student atum primary section student atum la pen teacher atum la pen ke student atum pen chingrum si chingki je thana jai mek deng pon po aluhi sarpi mate spokesperson nitum carving long life pen chuhang pon mangke litum iltum kaching honang jirlo Dr. Kadom Bini terangpi elang lige professor assistant professor history department di Golf College lapen Dr. Rong Parpi pen chenglok hansepi green and lean hansepi akhapi pen chenglok lapen Sardokpo memorial principal atum pen chenglok lapen ladang lang tum 8 9 lapen 12 student atum chingrum si pinini tum puang ino cameraman Wanil tum ladang wa inglong lapen non nil tum ame ke do gym ke hola inglong hula cameraman punang lada hula inglong aktok lo hula so inglong la so dinglong sini tum nil tum la awareness program deng po hala de thedong LP school lo hala so playground long sini tum la bang so jai mek deng pon po ni tum sumar tum pen sonsori ching doi pen chenglong musical chair pen chenglong la pen alang litum phan education awareness skill development lapen school development na phan ke litum sarlong teron ke hai alang litum NGO pen samen tongun po lapen ladak rong asar tum pen chenglok dak management committee pen chenglok principal atum pen chenglok student atum ka du we che lang sin litum labang su awareness program deng pon potang te lang tum ke cheng ben kijut labang su video nang lang ben Sardokpo Ronghang English High School pen isi education awareness labang so ajai me kedeng ponono ini gachitong duhan teachers atum lapen resource person atum anparsitame rong rupen nagasitong dun students guardians doan sita ini apor dolo bosilitum jai mek cheng poniglonai Kasi kicheng siya jai mek bangke nili inpen Sardokpo English High School alang itu mapansi welcome song hawang suki palun pomje pansi nili inpen chuning lo. Welcome, we welcome everyone. Truly, surely, it's gonna be a fun. Welcome, we welcome everyone. Truly, surely, it's gonna be a fun. All have gathered here for education, awareness. All have gathered here.
education, awareness. Welcome, welcome, we welcome everyone. Truly, surely, it's gonna be a fun. Your midnight presence fill another nation. We don't know how it goes. The whole world seems on toes. The whole world seems on toes. Your midnight presence fill another nation. We don't know how it goes. The whole world seems on toes. The whole world seems on toes. Welcome, welcome, we welcome everyone. Truly, surely, it's gonna be a fun. As we get presents, wanna show our wellness. All are happy and gay. The bright moment from this way. The bright moment from this way. As we get presents, wanna show our wellness. All are happy and gay. The bright moment from this way. The bright moment from this way. Welcome, welcome, we welcome everyone. Truly, surely, it's gonna be a fun. Welcome, welcome, we welcome everyone. Truly, surely, it's gonna be a fun. Thank you so much. Surobar Bingla. Lasimon, ini pun jai mega ting pendamona. Lasi kicing siapa? Ajai meg damano non adun tu. Laki aluhi kedeng ajai meg sini le. Anpon po. Lasi pini ini tum labangsu education awareness program. Labangsu long mesin alam loga charli apu thakili tum ajulong po. Lasi dini non kepapon aluhi an nang le tum pan pachini ponipo. Lasi kicing siapa ke pini chief guest matoe aluhi sarpi lo resource person lo alangli Dr. Kadomini Terangpi professors Difu Government College. Turupati lo alangli kan kaya ko hotel ka ko ko professor. Adun tu pachini pontuji lake Dr. Jennifer Rongharpi Parkup Pahai Model Officer. Adun tu pachini pontuji lake Aranjak NGO penangci tongdun hari Sarlongjom Teron adun tu pachini pontu po Jorlin Tarupi. Adun tu pachini pontuji lake Karbi Anglong Life abitung adum herangki abitung adum mat pachini ponpo Beki Teron mate Bikrom Teron alangi pansi pachini pon. Alang ipan dakan ke wangi pansi cumi relo. Suruh adun tu pachini pontuji lake Sardokpo English High School founder
ake hai Sir Mohesh Ronghang. Suruh sir, lalu kami ponsi cuci. Next, Babon Lekhe Memorial English School Headmaster Principal Ajahn Thancho. Thank you so much. Aduntu Pininak Rongasar Bangatom Pina Chitong Undo. Sorry, Sakina. Nah, cari bunda kini. Lagi. Lapona. Pinilah thedongnya awal arong asar tundu, pasti alang tinta lira jam nang pidono pot, curolo pasti hili pacini ponpo, kicengsi dan thedong lekhe arong asar ake hai sarthe lekhe. Aduntu cintu langso lekhe arong asar sarthe lekhe. Surolo, aduntu hidiso be arong asar pakai babu be. Surolo, aduntu trilu garong arong asar pakai pinda sangma. SMC President Tumpang ini pasini pun po kicengsi sekaribe Hidiso LP School SMC President Sir Mongol Singh B. Aduntu Thedong LP School President Sardokpo Ronghang English High School lah hinbensi loga cari apa tak jasmet itum karbiak he tu in future ini tum kosonsi ili ketek dari ke planjima munit kosonsi ili tum cepamanun jima labang soputa cetan cimum lapen lo cari osomar dong pen cetan cimum rapeji bidi sore cipi rapeji labang soputa si pini ajai mega bangke alang itu mahin pendeng ponlo lasi pini labang so ajai mega bangke alang itu mahin pensi host mate cipahem pupon po lasi nili hin pen labang so ajai meg kiceng pen jucetikan angton kecari ponjapan ilitum kacingona anjir Jasmine terangpi alang fansi labang so ajai meg pa host ponjapan nili hin pen sunuri
afternoon. Kado kami ta mesen lang kedi. Lasi pini labangso ajay me kalong nang kachitong dun kado kabe man peng kedo aluhi sarpo lapen rong asar lapen kaprek arong pen amikar atum nang kachitong dun theka apon diditun Sardokpo school hin pen suri kadang bajer igla kadang. Lasi non nilituma bangke ke kana bangle langpon tunang lasi I request Sardokpo students to come over the dice if you are ready then. Thank you so much apamo ke kana pak langpon bamon lekhe Memorial English School sister tumhan busi tame lapuson ki kan napak langkon theka pot ki kan tumta langni ol ki kan langni sendi langni langno langni di metan dok khabo jang pilawaralu lasinon puthoda bangke lamthe le arjupon nang lake nilitum high school sir principal la hin penle lamthe si arjupon thuna Frangsi pini ladak Kedeng hawaralong dak LP school kapatua klamalong kibipon education awareness program along ladak arong asa lapen ladak arong lasabangso school along a managing president lapen ke athan bang lapen ke along kaprek arong pen ladak nangachitong dun arong asar lapen nilitum labangso Sardokpo school pen labangso awareness program ki bialong kachup hapon aman ke thenai madam kadom bini terang bi alang like pini labangso mayalong a chief guest iglo alang lipen jumesen kosonsi ilitum kacharli ahin kapaprang dun thekji mahala so phan along nilitum kachup hateng banang tong dun lapen ke aku dutulang alang li wang rapet alang li sitame Dr. Jennifer Rongparpi alang li sita nilitum kachup hateng pen nang chitong dun thega pot alang li phan lapen ke Jorlin Taropi alang li ke Lin and Greens po mo alang li le details nang litum phanong pachithan tu iglo nang lapen dutulang nilita alang lipan ke chitine buk puke kali sitame alang lipan hala alang RJ mitu ong amat pantek tu tek terem lasi alang li thari salong jon teron alang li ke araniak po NGO dong alang li kupima koson ma ke klem alang li penta ripon na lapen ladak arong lapen arong kaprek penang chitong dun akesar putung dui pai po phurun natum lasik katuk kawe ladak pinina je tongdon along kaprek ai school pen athan bang atum au somar atum aklimang phartum anuphan nilitumai hin pen ninga klok ben suri akardom nang pajeriglo kardom ahok pet awareness program matela pangso kachethan chimum amaya long bangke nilitum tuning pen si keceng tuning pen ceng lo pining la bangso dak thedong hawar long an bangke patai hini si dolang la sini litum aphan nang litum kupilone nang ka expect do ta thek je apitung thepik bon kewan kupini thek sersar la si ilitum pini la bangso amaya long pen matela bangso awareness program long pen ilitum chethan chimum batang de lopot nang litum age thek ba nilitum age thek sitame ilitum chethan ponsar lo na lasi lapu alang li karbiang long life a news apitung alang litum pososo alang litum aphan ke chorore un elo alang limen ke viki mate bikram teron butapu lapen alang li sopo halake abor teron alang litum pensi nilitum labang so mai ki biye phanching wai abinonga bangke alang lipen ka chingwai long hut bangke lada kali ha chinthong apethe chinthong anat
sita me halapua bang arbe ke jang pi ke jo tuar me lapen hadak ki busy ade mama ta ke bio eta da jo alang li bang nang pulo ilitum halapu nilitum adung arai mate denarong adung thedong hawaro longle damik lona lasi pinia bangke ilitum chetong long sarlo nona bangke wang bom hala denarong penang parkrak hiti pini hadaga hiti glo denarong hiti glo denarong hiti penang parkrak api alom so gang chada bangke labang so ang long kihut wang det kihut plim det mate ahar long ke theng ya da bang si nili ke thek long pen sida nili ninga bang si run hublo ilitum jongsi labang so puthak munthi dam thek pami pulutang te non lahai au somar aklimang pharatum si moke labang so pirthi long mate labang so adim long abangke alang litum si kacharani kachari nei kelang nei alang litum hello lasinon ilitum alang tum lang long le aku mate chini long pami mi aku si labang so ang long abangke kaparu lok sai delu ahok lo tema tangka poisa phalman sitame laso atuwar ke bang put adung arai jong silahai hui akerok wang dari kerok pin len tu polotang te ilitum labang so apir thege moi prang ko pine nanga chemani lasi nili labang so alam bikok sitame awareness program along posilata chak ke jopon kang tum asi nili tum ke bang abang high school men ke ladak sitame duiglo Sardokpo Ronghang English School nili bangke founder lo lasi nona ko ke nili pan principal putema sita acting a principal chala nili si a founder ama nona ko ka headmaster lo a founder lo a principal lo a pen hadak wang lo polo tangte nili matsi penangana kam si onang lo lasi amo ke kan ka paklang atuma bangke sirkep pen ke bang denga chali tu non kep a luchit la pen sirkep a luchit tu lapen ke alang litum bhaini tuma bangke crazy ke charlie crazy judet benon krehini lo nili tuma school along mat thak lo asi nili tumta lahayo samara tuma phan along ka plek ke pon exposure matela tum hanta pachini nang rong alu ko soma nili tuma din ta rong tema sita nili tuma rong chot nili tuma dunga rai si chini chot polo tangte labang so an bang la chok si dedis along ka plek rong ta ko soma non la si ke bang bom hut la tum hana than lo la bang so adim ke rok wang det ke mo phit ke ladak habit la son habit ili tum nang po mo phit ke la son anglong nangi la son anglong ili tum thek long le lo la si la hai an jong si ili tum che than ami polo tang te lu thek vek nai lu thek lu polo tang te aprang nili tum bi he ga hut ka chali hut sita me nili tum asa nang than hala suhut ke nili tum sita me thang ta arjudun de sita me moisi artanang le polo te nili tum me thang sining che oi la sinon la hayo somar tum phan ke wan pen alang litum nang thek long lo la sinon pini la dak kang ni sarau somar tum apia po tum ta achak tum ave nili tum high school ke private school sita me nili me thang ni nge hang ateng puan ke ang ton ke chok che government ateng follow do nai lasi nili to my school alam achak nili non che thang kang tung ala pu hello nili 2013 nan kang se ka chongpu hala so school ke cheng si kang pu hut ke nili school long bang koi rai si bet nili bang bom non an bote nili to my school long osomar bang pharu ko thomane so selo lasi labang so high school long loga charli chat po ke chok se dedi pusi nili akuta dak pen mate hunibarani Bomtiani sona bangke nili osomara to phan pupo nangle tum ki phir ke thak thek nai ati education bologa kacharli lage asi education kacharli along jong si ilitum ang ton charli pon pe pulotang te mo thego metric pass er thi pacharli puke ilitum ake sar tum ta buku amoy kang tang si man po theng pia rong si ta me akli muhut ben jong si ilitum edun pame me lang lung dung dun pame me polote lahai atheng pia rong ke mo ile tum han athi da cholong le da thek non lahai o somar si nang le tum life insurance lo non lahai o somar tum si nang le tum a bank lo la tum phan jong si nang le tum lang pa me polo tang te la ga chok se lo la si nili tum la da ka tum phan
bakal daga tu maphan kapang bar pugali sitame acha o samar nili tu ma school long bang bom hut nili ki chengsi ani kaning koira bang koira sivet po hut ke nili tu marong nili ta che campaign dam lo nili ta schooling pui apon nili school long ta nang li tu nang toy jana o samar nili tu marong pen matsi bang hini vat nili ta kelong arong ka prega cara school au samar tum si nili long nai dun ili tum ke la bang tu kar bilo bolo dang te la so bang ke do je lagan he ma tung he le ko laga ko pisi je plan ma ko son ma hala lang dun senang hala la tum lagi chok cheke gali lo hala tum ta chini nang kok lo jong si mo ningkan isi pen chingkir check pro de ko son la hala so jok si nona bang ke along ka prek di fu ben do ha satgaung ta ha hamren ha amri chin thong la ha na pen si nili tum hadak i hostel da do pualang li tum nang dun lo yo hala so hostel long bang pen nang charli dun lo lasi nili sekolah long abangke osumar tu maphan bhomta ni abangke pini pekok mate ili tu mapindeng sumpot sika paching thang ili tu mai meeting long chethan ili tu alam alun aki atumo pachang nei apindeng sumpot pachang nei puge chethan sitame ili tu mai meeting kijut pen polotang te ko son lo hai osumar tu maphan mate non kedubom atuma phan ko son si pendeng sumpar pachan ko lasi nilitum homtar ni friday ni bangke ang tonau samar lake kar biu samar da delu hadak ko mar khai manang achali dun anutun ke lason pini pe kok si ching thang nang ko pate achoy hu thok si ching thang lapen labang so pini pe kok mate traditional dressing thang cha de chok chi pusi nilitum abang ako peret satun banching wai thulin si Mantune ke la festival dui Oktober ciklu Durga Puja cidu halo suhara bangke la hayo samartum dak sekolah long an lun chot kan chot karbia lun kan chot karbia lun chot puke chok sidai pusi festival long sita menil tum cepati dun lasi sekolah bong an ke nilitum ka cepati dun cheng halo so adung halo so jon salong ke lasi lasso ahin pen bang chet piningan bangke ningkan krihini plengeglo nili to my school asi labang so ningkan kri hinik nangke playing along ana bangke nili to along ka prek mate adet ka prek along pen sitame nili to my school long wang lo la sinon nang litum sitame dadak apia potom hansini dige than kang tu school kapadun polotang te kachar li nang adem lo lo charli chop ka chok che dei asi nang litum dan ning dui aprang abut ke hator kam ke hang du work experience ko la work so a work experience ke nang litum hiap bu vek nahi tar bu vek nahi mate a beleng a hoto na hingkrum bu vek nahi la bu det sinang litum school along po nahi sitame nona bangke hator kam ke gupilo mirata bojar ban nam lok sege wan pulotang te laga thegi gelo lasi nilitum ta hadak la son sik nona bangke ke claim tulo la pe nilitum osomara tum phan la son ta than nang litum phan kupilo ne nang litum kama thaji school along non ke government atum ta dengel 2020 aningkan school tin sitame kitchen garden do nahi ko kitchen garden polote lakela school adung along matsi mira garden bang kali mira bari bang kali lake han ki nahi nga garden ba lasi school long lahai than lo polotang te hem da thanam ko lapen school along atichar atum government atum arana te polotang te halatum ta a school a student atum a hem adon visit dam si thanam nahi lapen school ang don de polote people nang don de la so teng pensi school a teacher school ang somar lapen ke apia potum triangle busgipo triangle bode lake thom atum ang cheton nang ko la cheton no polotang te lasi ilitum au somar apia potum a teacher atum sitame kaita mi example lasi nona bangke nilitum high school alam chethandet pen buthot nili along kaprek high school alam nili nang thaning tung la bangke ha Guwahati nilitum ka chichini lage nili 2013 ing pulo 2014 ne 15 aning kan bang nili phan Guwahati nili chetong dam lo high school men ke lage Parijat Academy boys school la hala dakta a principal bangke uttom teron asanghu halo so asar sitame kaduk kawe hadak abdung arai au somar an phan ke akit joy ben ka pachali la bangso akit joy ben ka pachali adi malong la non nili ke claim son hadak ta therang ka pathak ta du therang ka pathak chot kali han ke ta du
mir kapa ita do pinang an asai ka charli neng asai an ba ka school long than el la si pini pia phurun po phurun atum do la pen phua phurun atum da do ji nang li tum la pen dak teacher atum da do rong asam tum da do nili nang li tum aphan la bang so thi dong ati malong apitung ke thi open mala nang li tum hangai than thei gui pukali sitame school long nili ke phua jhagalam si ba te nili tum ke than long alam si nili nang li tum phanang than kan tum gela nilitum ningkan isipen patah ini kita parents meeting di bilo parents meeting bilo puluh tangte hal parents itu bang nang citong donde nang litum la naksi ko sontong ne private school lo antan nilitum along poisa ke pi figi pi bensi school lo sama nang citong itu nai sita hal haya parents itu bang we kupi pot ma ke bang we ke nilitum ta arjulo puluh tangte o nilitum hem ke kono bang we te nilitum ke bang ini we la son senang citan pa ma nilitum ta puo thai we lasi kipa juda bangke nili hala tumalong si dam nang rong rong nili tumadon adon dam pathanan tuto lasi non ladak lahayo somara tum sitame nili amoda kar julo kupi polo ladak kupi polo tho bangkon o somar ke tu ladak laso sekolah long tu nili ka sini ke bang petrok 16 kalang ima bang petrok ma o somar bangkon dolo ladak student bangkon dolo laso sekolah hah bang hah Hotel Bangkon ơi. Hotel Bangkon bang tu. Dari school long Bangkon lo tu. Junali. Hotel Bangkon lo. Bang petrok posibu sita kali ni galang ne nili tahadak ladak ticara tum vege kali sita ladak cetong lo amar julo amar si bang petrok non nang le tu penangan parents tum nili long ke bang bang la son sinang aja than than government school ke toidon ing tum te dat lo sar po athe private school long toidon lo polotang te la ke afi ben si toinang vek po sita private school long ke toidon abang si non bang aja jarong government tum nang ki pike kitab da ron lang uniform da ron lang ajoya peri penang ana sona mongke daksi ronel sita ko pipalo toidon dede ke toidon dede da the bangke halatum nang than lason government school long bangke nilituma phanke lunang than o ide lasi government teacher atum phan ilitum sorsara sita le nang litum le mathai graina nilinon kachinia teng polotang te government school long ke class 1 to 5 an dui class 1 to class 5 an au somar bang kep le dono bang koile dono bang grade thok le dono nil tu malong te polotang te ECC class pen subject kep kri sidu subject kep kri sile dak government school long avesita subject thok baga do vek subject thok polotang te anisia long 1 to 5 an class ke thanie phane ke subject wa lo ke tangun po bamon lekte di bamon lekte school, how many subjects do you have in a day? Subject one of it, nang tumpanang it 7. And is here along 7 do 7 subjects. Did the teacher teach you all the subjects? 7 subjects also you've got, na? Lagi long at the latu. Sita government school long bahini vet polotang ta teacher of handra ko sono ilitum koipo. Lasi arong tin le pupe sita me ladak arong sita buji muchot hek muchot aris sumar au karjang atum doji loga chali mantune sangko class dam thek thiaku alang litum ke volunteer ateng ben do nang pothan do nang po ake joy puan ke kali sitame kupine asaba hala teacher atum ben chingkino mate ronga committee tum ben chingkino athi nang litum son hap dena ronga ne toy doni puge hello it piglu pulu tang de lahayo sumara tum non nili tum kale sivlong ha Juni haurang hat pen hatang nili tu malong nang toy dendo also ke class 8 reading aja tu ke thek pinola so ke sitaki dun ke haurang hat high school ame nili pupelo amat si arta sita la so arta ke class 8 lo pode arta ke ninkan krip ke tu vek lo ba pulo dang de non ninkan krip li also si nili hadak nili long admission ke bang ahut nili haladang nili hostel long achubi class 2 pen 3 also marhan si nili ke hang kapacing bar bugali sita mejo lason hai nang litum chini nang poposi nili hang pidet si amen arjula akur arjula class arjula sab english pen se arjula also thak thek ya lo la pen reading the halo so phara podhi la so phanga popodhi pen la so tum thek mona
la si hala tum ta ning chi oi ong si pulutang te sam ni phanta non amar admission ang pipil la si foundation bolo ili tum hem ki ma hudle ko soma no jok kapang nuk nai kapang dai nai non la ana phar tum ben le jong si reading thek thelang la ana phar ben le jong si English ninge thek thek kar bi alam da pori thek thek pulutang te mola tum thi u ke India along ki ong dung school ki u drop out tu school ki u inang e ko pia pala aka break hempen ke thengare ke chokara dunri lahai ta kali arta nang ke ong ban da isialam nang klang drop out nang la se plang ige arta do po school dun po a class ben che tonon de alang pen aki bituman ke a class alang pen ong una hal alang pen aki bitum se class ong mana pada ke thebang thera rek ko la su ka thera ka jo pini dun de po penap de isi dun de po age ben bom edun bom mo ge da por bang ke la su so bang ke o de ke school ke dun de lu athini class te ni dun nong le ge inki a class te alang arta pen a class ake thepi dun kok lipu thang la thekun de lo halada la son pen ke o ita pen an India long a percentage ake nang klang iglo la pen ili tum che than dam no nang ku pimon ma education ili tum pang tang ning ing thur nai polodang te non apir the ke ili tum aprang hoda sonra chir nok hele kaman ben ge plang thelo lo ga chali kon ma ge thek la si rong alo ta du aprang nili tum chali hoda nili tum rong ta du la song nang tum la so au so phan pu nili phan da nang jong lo he private school hostel bi du se la na poisa ka chi khoros pen mola so thang ta nang man pi be de pro ta in ni se ka chali ba nang tum sitan nili pai ke ladak center chapong pen se nili pai nang ki dun hadak nili tumarong along ke nili pai sitame ke bang cheng ke lu the go nei pu ke chini ne lo me sita hadang nang dun den pe na bang ke chini lo je school ke chtoy vek nang pu nili pai ke kachali si chiklo yo ne joni ne vet amen che tok thek lan chot sita non nili tuma phana bang ke ajat pe no thek vek nang pu la pen ajat pe no thek vek nang pu ajok nili tum han hostel nang bi jin nili tum ke tu na hostel ke Christian hostel tema nili tum nili ka charli huda lam la hada pen wang lo polotang ta nili phan hem ge nili pae bang ka tulusi ban lang lang pang lui a thege nili ke dodon Christian high school ge la si nili halo sor ke than ek thedal sitan non paju bang che than la ke nim ke amen chon ili tum la hai ta school no te la se chini po ili tum non theklong lo ge sitan nim religion bol hai nim ke ili tum phak ting ai ta nang ne lo le ke thekle nang do lo te la so long si nim da ili tum chongwai dun po ko lo so nim si ke me ma halage sita ka charli bang ke nang so athe education si isia ve pon lo non ke education lo ke thek si non ke nang li tum ta isia nok achira hele ka mang lo lot ke thek tum ke te nang li tum lang oi lo ke thek nai tum la signature pi lok chot si non ili tum a theng no da do lo non la dak amo pen a doctor tum gente amo pen ka semana lecturer principal lofte a professor tum ge la tum ta ka chali ke thega yo si pini nang tum ang no lam nang ninje po la pen hala ilo da doctor bang ke sigelang bang do pulo tang te lu thek the pin po de la tum la da ili tum a phan se nang lang thegi ma ili tum phan du nang phan thegi ma la si ili tum ning chipa binang ne la pen ke ka chali ta align do pi mane ke nang puta theklo amo nili phanang pu son mo pachali nakna khoros nakna pu hala ili tum ning chipa binang ni ili tum kar biang long ke adang thip piglang ili tum akhaya tum tap penang anadim ke sakuri le long le sutam sitame beha bepar ke claim phanda don le do thek nai athe non bang people lo thek nai nang le tum tender jok du nai la so dim long dukan chupi du ni po phanda ili tum trade license nai hala so hon bu ke ili tum yong se lo thek thip pin atu bulu dang te laga war sai dong ndelu a hok le tema nili tum apu hud nili tum pai huda adina bang ke banon penangana ke saro tum adina huda bang ke partel sitan non ifrang ke lu thek vek nang po lapen lu ga pa thegia phat bang school of phat det koi lok chat hinu school toy dum le nili tum ke school along pensi penang ale nang thek pi bo bulu dang te amoni di than no mati school ke toy dun along ke hada ke a subject four subject thok thanai sita inut vet atichar pen ko som la an class 1 to 5 our student atuma phan subject phi phog thanala isia class along sinang li ghonta isi thanai ghonta isi su se thanai bolotang te tangun ilo lage la so pot si ili tum a school along
dak high school la so ilitum high school dak arong high school long sitame api apotum school judet pen polo tangte kumat ma dak ke than the rong along themuchet mate chini muchet atuma phan chingwai si la tuma phan puthot aku anikang sam tuition boson chingwai pen pathan thulo polo tangte hadak kupi subject mang nang than the nonang pathan chuna polo tangte mo bangke dak andeng julu polo tangta hat dena rong sitame nang litu mako ke toy tu thawar sai bang hadake a class kang tui pen toy un tui klong po sida jong se arda bang thi o ma hadak a class par khrak khrak dei pu gelake no hok high school da nang litu hanang deng delu la so pochi nili la isi hini la hai kaninge pon bate nang litu ma phan dak a chaga teacher atum ke do pen nili phan la bang so bu thak ning nang oi nang ne athe nang litu ma phan le nili la pu ke koi putakali la si no na bang ke ilitum la bang sopinia maya long pen ilitum anutin sitame apia pu la pen student tuman sitame school la bang ke kache toy dun te bok het lo po la dak te bok anatum ke dak le toy no achar ha bang hem ki bidun pen tang ho ha konani nagong ki bidun pen tang ho apun alang li teron sang ho sitame ni li phanang than la pu alom la so ha war long pen du ta thek pu la si bangadin ki bidun pen ilitum kana hok ko pilogedu lake ilitum chichini dun edet to chana nang litum yong si munthi pa melo bolotang te inut ausu kit hepen ha bihek ben hakit thiya phan ke logachali alogot ilitum thek the bugali lu ilitum akar bidme thek thu pigan no bang ko sono thek pe nang litum mathai tha english school toidolo pota english ta thek nei la bangso english school ke toy long nang litum assamese ta chawini assamese subject ta hindi da do lang la la pen ke karbi me thang alam ta subject do la pulutang te la inut vet ausu ka charli si subject flip ho ka charli da sida nang litum phan nang thana bang thek the de nang tu lupik la ke chok che nai de athe nang litum west bengal son dam ignoi Tamil Nadu son dam ignoi non news along ta loka Tamil Nadu ke chief minister ma se kroi kroi nitum ke hindi ke deng de ko ba hindi ke national subject lote ma se ta nitum hindi ke deng de nitum me thang alam pe nai ke tokan da sub railway station ma da nitum alam nai office anda pu ta ilitum kar biang long ke nang litum anda e office dam lo potang te assamese chingki dam nai gente te ilitum ku piloga thek thelang la si thek sitame ilitum a phulong la bang se nang tha ba ya lo thek the pilo karpi si thek chot english si thek chot la kali ja nang pu asinon ilitum la bang su aku puthot ke thek thuli thodi polodang te ilitum asoma la tuma phanta la sol si ilitum body pido nang kop la si la nang tum de la ki bi tum hedi moalom su pe polodang te nang tuma phan hala da class arlo ta me la soan ni tum hala o la hay tum he di la so la tum da student nak de la tum handa chap ta che thang no chingki no hada arlo nang tum phan tumo ke than ka chepatin no nong so nang tum mama lo tumo ke than thek doma tumo ke than thek hirjir ke hir thek tum mama lo tumo ke than thek tumo ke than thek nai ma lo do karbia tumo de english tumo nang nilu karbia tumo ma lo ke than thek he kuno abema ni ko horjon thek pi kuno hala price va nei de tumo nang tum than chot chilu first prize to lo second prize to lo third prize to lo ni tume ba la pe la rusi de chibong ya rusi de chibong da dupo musical chair ape la musical chair po de chini po lun rot pong pare kat la kong wai nang po nang tum arong amen kupilo thanan ha rui pilang so ha laso lang pilang so to pulutang te mola so abang hedi hudak na arju po kate dak ta me dak sigi me thu bo bon daksi milu de dak sigi me po tumo ke school along nang than thesi ta hem nang tuma phia phutum nang than bo tumo nang than bo nang than di ate hanamen nang tum hanamen chini man chine hanmen han thu dang ho me hek dang ho hen dong dar dang ho han up dang ho chini ma chine chini di komat si hanamen akki ong nai ke than thek ma la hanamen karbi beneng anta banda kopi phul kopi bote chok chelu
Deh, hala bangsa mau kapek apart tu. English pen hanamen pada vegetables pusi bukadi. Vegetables amen pada pila. Cauliflower, cabbage, carrot, brinjal, di tomato lahai. Sita karpia men pen. Jonon la so ani ladak nangkang ni gelak han kitun tek nai bang. Ada siapa bang? Deh, lasi school ke toy tu nalong nonda ilitum hanamen thaning, ogamen thaning, inglongamen thaning. Ilitum school long kacali long kitab an ke sab habbanga country habbanga di malong atumo saide mati. Polo tang te ilitum atumo ke bangan. Charlie pido delu ilitum le Charlie lete. Ilitum alun ke ilitum le chilun le lete bangan lun pido delu. Lasi ilitum lahayo sumara tu panamu pele festival pogo patun igela so polo. Price long de po bangali. Long dun veknang po pusin iligi pupula tu maphan. Agar long de polo te mo patai ning kan ke tu long lelu. Ama ki join un cengan ning kan ke second ilitum ke long dun. 16 na units pan hadi ilitum second long dun. Cit ama hai. Sob tala so ke kana chepati dun lo polo tang te men nang hang ta osama tum ta kathera thang da ve de lo ma dia. Isia phar la si. La isia phar par tang lo te atum ta no ne thera kre lo ke hu lo ta ne king lo ge. La lo pon fast mo ke thani bang ta. Lasi hala fast mo ke than jang se long lo polo tang te ke hala ne ko prega bang ta han men than bo ga here jer ta here nai de lasi nili aji patingo elo nili phida kaning ji ta dupik lang lapen ke pini la bang so mai long pe nili nang le tuma phan isi thi hek non la bang so atumo son than ben si nili lam the pa judik po nang litum adunga railo parnisia lo inut akisara munit ke bang Longmirjeng pen Longmirjeng college along nilita Facebook long sige long la pen hada principal phan nilita chichini halaso adimalong yadaf payeng pa sarpura phan chohan chief guest lo na so chief sarpura si yadaf payeng ke inut vet amunit si bha ri habit do ka sema la inut vet akisara munit si la so inut vet akisara munit jong si bha ri habit ko sono ka sema polo dante ningkan isia thing pi arong ke ege muning amat chupan loi chorot loi bu ke pun ege manang litum pining ke pen muning chorot loi pa thing pi do igma abe ge di nang litum sab handan nili mane nili lam than bo same ningoi ege nang litum pen ka ching kia son ho di chogadi amasi la so sar buran non bangke India Assam chat kali lo ka thang pirthia dang si thang delu ang pe la so sar bura ka thana lam lo hede nili phanta hangoi pu log lo hala ko hati pen ke bang atum ke even nili phan hala amo pe nili nang thana school anam baran nang pilo chinki noi kal de nang hang pinoi ma pu aman nili thalang pu yal nili school ong nili ta hang ipo la so sar bura la mili tum ka than kang tum ka than nei bang la hello inut vexi la so asar bura phabi habit se mar de hala so habit long non ke habit api an hai habit api an ke hala so habit long se pachong dam long lo la pen hala so habit do ko jo to monda hala so atunga rai atum ke to mona kang sam long lang ta habit do lo polo tam te lang ta sapo nang le tum non hala so di malong ni li la se mo pen pu la so har long ki khut eta di malong ke lang nang avi pang cheng po theng pi theng thang nang avi lo ke la si non ke ili tum theng longing la forest tum ke ta 1 tree 1 life po aprang ke non ke kali lo 1 tree non ke bangini amuni lo ke reng po theng pi rong along pen ili tum pi lo ke long like a tree is very important theng pi ke nang sot theng pi ke do along ko pi lo lang da do po ke lang ke do along lo polo tang te la hai bab ta nang reng dun po habit a han ta chome ke chome han an ta ma te thing pi rong an ta arong akipia ke thian ta la dang nang reng po lang do lo te la si thing pi rong along ilitum atibin da long po kang sam ho si ilitum thing pi atibin da long dam te de thing pi along pen ilitum athi da long po thing pi along pen ilitum ang phar la si haloso sar bura bang ke non ke pirthia dang che thang phru pugela inut vexi e bara lo la phane paisa lagi pita lidu forest department tumle asaguri ki pita ka lidu amit hang ben si damlo e damwara lo manon ke bharri habit che mandal
la sumonit ke alang pen kachali rapen atum ke doktor engineer atum ki pudang alapan nang la ana kilu makapo la ana kilu mapu people lo pu charju lo athi nang poisa ta long le nang phan ke sakuri le nang pita kali nang ke nang hem chi upup si nang ha habit ke pinchongi pu nang la so mang unji mapu sita asar bura bang halatuma phan pulo sini ne dalu ne kam ge ne che klem pu nang tumda nang me thanga kam che klem le ama hala so a thing pi arong ki ya muni da bang si non ke ha areng ke lokatim da nang phan nang ke hang tu university along tu lang lata bharri akit the ka chali ang deng lo polo dang te la ka school ka le school ke asoma tum han le la dela te college pendela te university le ama university areng ke lokatum adim se alang phan flight pen hang se hadak se lam ka paning je lo ke tek nai hadak doktor engineer atum andala bang so lam se gar jutulo la si hala so sar bora jong si un polo dang te halata rong along pen la sona rong long pen ili tum dala dak pen la sona muni doji la pen do nang pu po bang do po di ili tum la so rong pen ta aku nang li tum pini pen ke ninga lo bang la sole chibino lo ka pachali along ni tum tik metric pass petik go bangali la so kachali college ang deng le tik ke di tum ing ton de lo bang senang li tum punang po ni li nang li tum han si me ke nang pateng ek the he sida nang li tum la an se avi cherot khut an arthu cherot do nang li tum aning along chibi po nang po la pulo dang the nang li tum ahong lo tema political am meeting along bang the nang li tum ason ka preka son da loi sida ili tum phan halake artificially lu alom sowe ra phan lu hem so loi nang li tum sida la bang so hem so ke ili tum lo jong si thek lu pote lang so se a hem ke thi si kim loi la ben ili tum yong si lo thek lu polo dang te ili tum la bang so to war si ta me lang so se to war ke me ili tum chwan thek ko la si ni le aku inno na mone na alam nang than thu ikli po halaga theng pi ke bang ke ya daf payeng po iklo no na bang ke lage ha along ka prek pugali india long mandido dasrat manjibu laso asar burata anisiani ahema sorbang sowai nang long lo ama kache poneng lason aing long par naing la det si halasang long par det si hadak ambulance kang hong lo amat nang hadang nang pali nang po amat si laso asar burabang ko pilo ke klem nege polotang te hadangan si baneng potela ni hema sorbang ke nang leun e lo bon leta lo tipi lo laso ki ti lo da jo laso asar burabang ko pilo ka choma tha laso anglong ki hut la inut vetsi ki hut lo hut delo la ning kan hini ke thomang bok ke hut plot si non ke atwar dolo non mani tum long yong si mobile do polotang te nang tum bearing lo mountain man polo samani phan kir ge ammo asar burab phan bang ke forest man bas ge irik lo lasi halo so asar burab phan da non ke a film hindi film se shooting pi dalo polotang te ili tum along ta la sona muni ta doji ili tum non la na au samara tum ta ili tum hal hayalam atumo ili tum ka than inanga bang ko pilo ili tum unni bus ka than ili tum chunchi bus ka than mati lasi unni ji gali unbek ji la bang si ili tum ma thanang po jong si la ili tum phulong ente nang li tum ma tha la so si non ki tu kong ke halo so si ingreng theda long pen ge generator long pen la da ka se mar cheng ke la pu arrange pen anot pen pu patai wong man la pu ase padu flur man la pu non son ase ga padu ga gali mati batai ko an no ne batai pharo isi phini lo ne claim that un that si api aning chema tha thu si claim si la son anang chema nang deng nang kili la si ili tum si da me la dak la bang so thedong hawara long pen muning si da ili tum nili chakche si da me nili anam hadala son si Sardokpo ili tum muning te che tong thule nang la son tho muning bang ke an so se apen muning bang ke nili la son si kar chu kang tung lo la bang so arong along pen school la bang so school along pen si ta me dak english pen kali si ta kar pi pen si ta assamese pen ta acha dalam pen si ta amethang alam aputhak nang pachithan non thek bang phi pho bang nang li tum la dak amo pen nei ke kana baklang don son la pen la dak kachali au so maratum
api apotum sitame muning abang ilitum jong sinon son chetong long pelutang te nang litum hin pen sitame ladak kilun na paklang don chekji phan osomal tum hanan ning kirung thuji phan nililasi nililam thege patingo elo ase nang litum padda pen siladang nang chong hong iglo ase kangchir kalang yeta doik po chethan pom pelutang te lam ke doik piji lasi mau batai ka prek sitame chethan iglo nang lasi kachali abang ke jujel lasi laan so se kachali ke thek thuye phan nili arna matheng no sitame hirjume hang pen nang litum labang so thedong hawa lapen penangan ladak arong kachetong an atuma phan klimang phara ke sar pisar pu atum an phan sitame an so se lopa thek thunang an so se nang litum sitame pirthi ame ka kolan so se pachicha tun thunang pu pensi nili lam the pajari glo kardom. Thank you so much, Sir Principal, for giving a valuable speech. Thank you. Pardon, Francie, duk bimanta pini nang cetong rat, dalat hedong ke bahasa hawa rat, apan dalat school doan, dak principal dulu handang dulu, apan ke nang cetong dun alu hido, dipukan gewang, apan kapek dipukan gewang, apan ke Sardokpo English High School, labangso program, labangso jai mek kedeng pon, labangso school, principal lapen langkum tim manta, lapen ke Caribbean long life, news life ko, langi la non la media partners, langi tumpan labangso jai mek padua pot, langi tumpan churo parlo, Francie ke sepasini lunen, nilimen ke Sardong John Teron, nili binong ke long hang sot, ada diffusi theding lo. Diffusi heading lo, lapan ke diffusi Charlie lo, Charlie pen so fi ang tanam lo, ang tanam si master degree an Charlie lo, Charlie pen non piniar ni nili sia song aranya sia song lo, lagi CNGO lo, labang so song ke nili tum ke koson si rong ru, habis haram adung ke tu inglong so tum koson si tum goreng war sai tum jima, koson si cukam war sai pa tum jima, ahai him si tum ke sai klen, kan laso ke lapen pen dan ke aku koson si tum la pen kom hem rai mo khare tum cerai kom nai ma lahailam tum than mom na pipot kenang sot ma na lo ke ni tum non pinia ni tum kohara war se tum cycle mo kohara lapen ke diring nang itu ma jong ni long para ya pulu ke kajironga no mate kajironga war se tum cycle mo khadak tai la nang itu ma son lo ang long arat leng arat tum se tum cycle lapan ke hadang itu rongkep mesti itu saya klaim hadang rongkep itu pipi lo ke son ke fancy ke rong asal tu kan itu han ke pai kosom si itu lah bojar so nam dok pojima han ke pai doi pipi pin haya han tam itu pai lo patiki pen ali tolong lo lapan ke kim ke pangreng lo ajong lo mene nang kita kim ke pangreng hai training pilo rong so goreng war sai pilo lapan ke sualu sopin sun ani ngang dom han la disin ke roi pi ke roi lahai lo ke phir ke thak inki ke pangreng ban hon ke jeng lahai lo la pen ke ko non arjong lo ne ke thang o ecotourism mu alu hi tum le bang ko nang ke lang he lahai sai de tum da pinchong si homestay ku da semar lo alu hi tum man si rong do lo rong si rong ru balam chini lo Charlie lo ason si tum ka bi tu tang ju ba lam na bi tu pachan bong lo cái là tất cả cái inglong này tung baju ipon lo inglong baju ipon thế là itu Caribbean lam Caribbean tomo pipis doma là hay là hawara lam na itu than pon lo terus itu than mon bom bacin mong son jali yang bom lo alu yang bom si rong aso rong arat tentang ke masa kami cintur bom lo yo halap tu ke lada ke mirhin do di mirhin ke mantu ningkan nama bang ne aljiding hoi lo ma non ningkan cap ningkan cap tu poma abelang di hal yakta busan lo 2018 2019 se miri hing ke lila so fan ke kanting siringa war lo hai
itu malah itu loh kon sambil lalu tapi non fikir lah bom loh aleh langsung jadi saya klaim pun bom loh kalau klaim nang ada bangga puhan loh itu halapu inglong loh kaji ronga kohora ke kedai lok lo mati ini kan yang lintas cing loh bu kaji ronga ke itu malah Hindu jadi ini saya mungkin tentang kelihatan bang ucap lalu mati ini kan lasi kan halapu ke national park lo mati habis saja lo mati ini pilih jadikan ke habis long ke nang sih lang ke karbiang long mesti tak tema lang so lang mek ke itu karbiang long nasi ke ong po lalu nasi kaji ronga awal itu karbiang long jadi ini sekarang support sih itu bang ada bang ke solkar teman tu bom lo itu hin bang tapi putih bang bom lo koson sih karbiang long ta pas suara kami cing kurji koson sih enggak punya kaji ronga ta pada dua jima mana non jathan bom koson apa kan sustainable development pulo ba arleng lamen pulo betul arleng lok lamen sustainable pulo arleng lamen betul koson sih itu panahok hitin pen itu ali kacu enjima lah suasana itu mereka klaim bom ini non itu mereka ingin truk lo klaim ingin truk sosial at bosor lo klaim bom masih ada itu goreng awal saya betul abang kan hoi lo ison ke itu mereka kan ngipai itu kan ngipai betul lalu lah itu nanti kreng lapan ke barikahan itu arleng memang kira inglong ada klaim inglong ada klaim ko ke apor be itu Jordan nong le palong dekhi bo ador bang di long de jati langsung join ni orang le tiki dah me ong na me di ador long le bo api ke ador komen pai kali tapi nang lap nam bang hari tu last yang ke sona thak se tu nasi pine lo nang itu ning long ada an je pat juga lah hem bari bi tu nyong se tu panjang bo ba dak le tu sai tiki awal sai tu semat re masap sap tu me han na mi curi yang ta kena na le du long na hai ne bojar na me nam jok fot je kon hane peng siak ke di kurang ke hanya pengen siapa yang belum lo ingkoi lo, terang lah ador tu, tapi lah hai orang bukan jom sih yang itu, klien kami itu deparan saya tapi jom tu, tapi lah pusat orang taksi non itu mereka don paru tom, susilo, ada Arab kan itu lah hanya mulai pilih don tin sih, don tin lagi tu Arab lo, Arab sih don tin yang ni tu, bitang okran yang tu milo, bojar hanya yang tu macam ni lo, dua lagi pisah deh, ini yang ni, lah hai kami yang tu lah hai tu jog lo. Layan si culong lo jorong lo, kita mesti ke, goreng bal saya cepat mana tu. Soalnya mangke son, mangke non cibung lo ada klaim bom lo, kim gue pangreng ke itu mat training pilo orang asal pangrum lo, mungkin kalau ni mari tumhan lo, pipisa ni hang lo nang tum klaim ji goreng bal saya pan. Son mangke atom pulo, aja goreng bal saya pun training lo deh mepar ji, amal asik. Kimucar ini hang mah, klaim ji mah bu. Ini klaim long lipin lang, colong lipin lang, koson jin ni, pi pun ni, lama. Ya seperti itu training piben pacomat lo, cobat lo ke non pinier ni non lasuningkan. Ekuntel sosial lo, kim ke pacon macam, ekso kiji bal tu lo. Lahir kimu ke rong sortum, pincong si jor si, lalu dah me, angkat cepat bom lo. Son si tu mer rapun bom lo. Atau han tang lo lengkap dak mengke mungkin ason kerap ni hormon itu man rapun bom lo. Lama. Kon hasil ke kipir ke thak lo. Kipir ke thak kami itu di teman pangrum cuma masih ke thak teman pangrum sih. Teman training pilo hon pilo, kerang pathak sih lah hormon kami aku itu sih aku enam bulan sudah sih itu aku jual pilo. Lalu mungkin son thak sih ke son dalam pemon kan lo, nang lo, ekoturism aluhi kelang, tujuh kelang lalu, inglo, heta paju pon sih kenangan dom lapen dah, gitu bang. Nasi lahai ke klaim ke isi itu mana ada cooperative society apa mana amen ini lo pirbi bulu. So dim long bang ke lalu inglo arat tum PPC inglo arit pen ke pacon ma sai ke tiki pen ke long ma habit pen ke long hormu ma, lah hormu an bang dak si mana packing pami sih है कि जो orang dulu, jangan besar lah, harmit orang tiki lah, orang ke adora we, lalu harmit bang, lalu pilih klaim ke metheng orang soal mesti cenam dat lo, pakreng dat lo, ubder si pakreng si tok dat si sebab bang ke paket kaya lo, paket si ada amen pilih pirbi lo,
pirbi kan tum chini ro pirbi kan pan si kuma son si tum non jor bom lo son si pamung han bom hakim da lo hakim da son si jor bom lo son thak se son si kapre bom da lo son si mane sum la si boreng ba sai pa chaman la si lai ke klem nang ko the ke pi lo a the ke pamung han lo Kajironga ta kohora join ni si kare Kajironga join ni si Kajironga le lang ga bilo te Kajironga ta kreng lo Kajironga le kreng lo te Kajironga bu la ini amen do nak bu salam lo ya la si la so bor bang la si son si tun ke pangri nei ma la so hi tun ke klem la si pini hada mien ke klem ke tun ke pangri apa itu hem kom hem rai common lang ale arnam itu han nang pilo akhi joy pe aja thormu da ake joy lo itung nyong se japai pu thek pame me itung jelang pame me te ban hok lap pamo sarening je son pamo to war sing la lo la kwari alam ma ke ni dam de ban da boreng war sai lo me thang phan lo pok do kok ko ko na ban lo le e son ma la lo pamo than mong je e phang kai phan che ma than nei bolam na kon kwari bang ke pini ai ni cholong ji ni somar cholong ji mun ni su gen de pi lo chupo la bang ma tha the de pi ni la so joy ne da nang tu ma tha ne ba the ne andan ni tum thek long lo ora wa ta kwari du e so na lam ma la lo non pen isilang sundo bala hai baguri rong lo so lang sun bang itum pachuning November ma lom lang dam lo alang sun ke lang me su gli amat pachu hoptai nia phang aku ke lang dam aku ju dam ha alang sun alang we dat lo kreng hok lo pi pot lo na no ma phi jin lo athak habit pan hok lap lo habit parun lap lo athe man ang litum ta chini po rong so pot habit le we te nam le we te lang we na litum chini me ne lage lo hai la so joi ne lang we dong ne ini mang alang sun ma ni amen je phan chok ma mun phan pon na ba da ma jo asom lo ke athe ma Pinier ni jong si tum le mit hang hem kom hem rai che lang lip che lang bang ve lon ta son lam mang ge non pir thi ke kai kirla do bom lo kai chi kirla bom lo ar long no mene botor kirla apor ma ar ve jang ji ar ve jang lang lip bang te ar ve jang thu re ke la ar ve jang vek ni apor ma ke ar ve vi dat te hai do bom lo hai ke kai kirla bom lo komon chi kirla bom lo botor chi kirla bom lo botor chi kirla ke la itu me hang chok che do itu metang ali jung la inam habit nampi ke parun la hai jog lo lagi athema lang ke thengpi theng thang ke do join ni si lang ta ke tu inglong ta me ni song taxi ta inhun ta me lang che man ke la evaporation bu english kan dak la hai thengpi theng thang la ang ui kan hai so ang ui tok si ha dak pang pen nan ji Spang pen si an sinang close ya ruwe. Mo se theng pineng phang abi bute silim ko ya jo san se mandat ko. La. Salam lo. La si la bang non na se somar do handa la hai bang cha thanang ko pini ge tum la hai. Je mane itum pisi nai ma non jung ali dong nai ma mate mo phang e kai ta meli do nai. Sustainable development ko hai la lo. La si pading we lo la si la hai ke klem ji khan bute kosan se klem nang po kosan se tum chepang ri nang po to kosan se chepa mi nang po bute itum plang mena formu kha bang tum chepang ri nang po bisara la to se inglong long lang so lang mek do bute lang so lang mek ke duang den ki tum habit ta me nampi ta me tum pan hok ke nang po lagi la kapre ka dim du pada klem na mi lo pada lang a mek a ju ki tum ada ta pan hok ke nang po son hak se tum ke saikatiki bang nami natural farming buku mana doai pipipin na saikatiki nang buku sami doai pipipin na saikatiki uje longli ta henuni lo ahan na mesen po aso han chupen tu yoktan da itu mesen di engke nasi tum plang mina thor bang chepang di bute tum chingrum pet ni lagi la so alam je than ji bute dingu la bang ke kami tha thor chepang di bute tum arong se tum sulam tum chingwai ni alam mangke ni tum ta taksi ne pio moisan ne kopi ki sum ne kali isi kata orang bangga lalu, tu kuali bangga long, kuali bangga non jung kali tu po, tu mau nampian kali nota, lang dah apa dia lu dah long kenangan, lalu ya, asi main itu munit tu ke kedeng ke lang mati, lang le abite
menit ke dengan ada lah si pading lo lah si itum lah hayang ini itum dong si peluk ke ha ini pamiji itum hem rai coba miji bude itum ta masak sup ke jerok tok kan dunang ji dengan masak sup munti me persik ni lah si pading lo lam ke lah sini ring ton kon lo dan kardo. Good afternoon, everyone. Respected Principal Sir of Sardokpo English High School and all the headmasters of different LP school who are present here, and from Karbianglong Life also, and the esteemed guests present here. So, I am Jennifer Rongparpi. I am currently working in Parko Pahar PHC as a medical officer. So, okay, Karbi pen English pajui that bode mani talapan Karbi fluent kali hai mani nisong ko pen tani Karbi anglong lapan do de mani nisong ko pen ta ha Guwahati si hostel si ke do pen ke charli lo ke class 12 aphi ke ne ha foreign country Philippines along si mani medical school lo ke charli dam hedi la so si ni ta non head lang mani Karbi anglong ke chewang thu ke non si la Parko Pahar PHC long lembo ba non sinita Karbi anglong arlo ko sonma ke do ke thak non sinita Charlie bomlo ke non la punat la Karbi anglong life ta na invite mat non la da koson si ke do ma koson na school ma la supos non ta nita lang bo ma jat bom la hedi nita non ta Charlie bomlo Karbi anglong koson ma hedi supos ni khali kaning ji bang ke hala ni Parko Pahar long na ne thek long lo hedi arlo so mar tum bang ke mane arta bipik pensi mane pinan dokok la sonjat under each marriage punita theglong ulo hedi ke under each marriage to puti ko PP problem si gidoma lagi nitum si chinilo la subat si nitum medical college noi PHC noi nahok pe noi government tumante try pikano ki mane arus tumke biada prangnang ni athema ki biada prangnang ni mane first ke imithang e oka prang ki meme judi osomar loda prang pulote osomar ki do po intame ha osomar han ki pala kelana pen ki pathi ki pa ding handa poisa tanga ke nangkok chi matidi so si judi iri tayarta vipin pen osomar doko puti lakhan kosun se langpo di la subasi non nang tum apaya po kumasi ki doma hedi la sonjat bang ki mane pinan magi pa dokok rinoi mani unan hedi class 10 pass se pen pinan dokok noi pusan ki binang nilo he college na donang pathema non malom ni hadak Parko Pahar lo ni ki klemanta hadak ta ekdum mane staff ta mane kom o ko ano ni kinangji leswasi non pacharli ba mekanoi nurse ta me lab technician ta me nang o even official sitting handa nang o doctor de ta kali unpoti doctor chiplang de te mesen po non ni pamula dak arong aro suhancing kilo dak hospital ta bi hospital dam nei pata ha den gawan dam ning kini mithang na chithek long lo nita gari pen sewang nita mi ko an kostu ni ha ber pen hang songan ke bang nang towar kheng no judi emergency nang ji puti koson si dam pola ki sungkrung ji ma didi so si non la don kang ni sara so martum charlie pamekal lo politi mo 10 বছর নয় 5 বছর থেকে ডক্টর নয় ইঞ্জিনিয়ার নয় চেমানুন পুমাতি দি চার্লি বামেকাতে আলাং তোমার রংটা চেলাঙ্গুন পুমাতি যে ক্লিনিক চিংপুন পো at least ki mane ha berandam nang nilo ki lahai keso chebaklang neng han ki alang tumta arong han chelangun pumati di ki non haladak ko ano ni longli ki hudaret la sangti hayu ki paklo ta ahut pengi towar ki pathi ta ho non aki mi a student tum do puti engineer cheman no bolte ha foreign country no ki thengpi theng prang ki bang ki mane ching hon o so sila tumang ki hedi lo ki charli pena job o la so thengpi thum thepin pen ko son sila so towar ki bon nai nei mala tum charli un pumati di so se non la o so mar tum ta lai charli lo puti thengpi theng prang ki mane thum nang nelo at least ko son sila so towar bonai de jima la environment phandes mane paheng no ni pin pen towar ke bonai un jima la tum thek po alang tuma rong handa chelang un po non hala tumangi longli surbom lo mo la panta wi wangji ma didi non ni achuning headlang ha West Bengal adi state nong damjalo he hala West Bengal ki gorom o ma didi la suwat si hala inglong adi nong didam lo pati ekdom aning charong pik man inglong athek longan hedi aning charong o non ni tumki ko ano ni kelaki inglong nong sinitum ki do fresh air
inki theng pi theng prang ing sam do non ki la punat la inglong li mani rumbom pudi ka mani inglong anda videt po mani ining chi oi mi pu mati di non de lang tha apra ki karbiang long ki la pan thang ok e non ki april a chik lu kali march chik lu pentami ki thang ok ki mani pangching de ku pi pot lo ni tum la chi thek long bom lo theng pi theng prang ki thum lok lo iri ta mani do don joy choklo he non la theng pi theng prang to war ki bona ki poisa ke long dun bom lo intami poisa ki ani siki jut bokji mati di inke judi theng pi theng prang avide lo poti keso hai hu ta long bom lo non malom ki ekdom pollution ta do omat halapu lang sa keso ta ho hai hui belek aja keso ta do olo apra ho ki lapan akeso ta ve la subasi lapunat hai ni tumangki at least mane hapunat thum bom puti ni tumta idon bom nang po athema isia theng pi ki the jihan ki abosor nang uji matidi la subasi la ta chelang don bom moi inke osomar tumhananta mane apai putumna dolo non la tumki bihe khaklang pujalo hedi intame khali exam ki pass cho hanle mane porhi chot nang ni porhi noi buji nang po athema non porhi po exam ki pass han chot polti mo ke aku exam pass ti ting ni et po aku non class 1 pen class 2 dam pote aku class 2 nang gupi do po ting ni det po la sonja daw somar tumna ni theklong ulo in la subot si mani porhi same ki buji bani porhi noi kinon langoi teacher hai hum tumda do kalite judi la tumpen akling do chet polote ahala da chardi pamikalote abong phanda chethan un po la subot si mane akling phan ki mane kam paklem bom po aki bihan ki pachardi chot po kila sange matha nang nelo judi mane la akling li chardi pamikalo polote abong handa nang da japa mega un po la subot si o somar tumta mane nang pai nang putu malam char junoi teacher su malam char junoi inke mane mo thedung lo te nang tumta na nang rong chilang un po bujalo hedi non taki medical ta ve ajat ta ve hello pikan lang la support si mane judi nang tumde take share lo puti nang tumam thanga rong ta chilang un po la support si la pan men ni lampang ton kok po thank you very much. Pini labangso Sardokpo English High School in collaboration with Karmiang Long Live niltum lo news channel la hinpen niltum sidame unan ke rong rup dam pen jasemet education awareness aputhan lapen kidu kelak jasemet underprivileged o sumardum han himejangre o sumardum han keng op uniform ke ron pen chenglok charitable mission lapen awareness program deng bom mang bom lo pinian mang ke long cap an pleng po nidum kaprek school long stame best cleanliness school award pipon lo best cleanliness college award pipon lo best LP school award pipon lo lapen la sondak taxi ke to ke langa hin punon luga charlie hin punon kome farmer mate la han katiki ke thega bang pho bang phe tum phan ne tum lapuson nong e mate chirung seroi labang so ahir jome lapen chirap seroi labang so nong e samel tum pajir pon bom mang bom lo la sen pini samel labang so apor ke mechu endun si elitum aprang si nili churupon kangtung labang so Sardokpo Ronghang English High School a founder alangli monon hetanal tum hanang thanlo alang ke ching hut ke inut bahini student tum pensi schooling pupon law sut ke phelang hem wang pen pinian mang ke alang lia school same concrete wall lo building chikim un lo pini alang li school along students tame bang pharo ke thoma bats tame dolo la pen la bang sus a school pen penangan doctor engineer ke charlie mate ke na ke man na bang phu bang pistame dolo la pen munit nang man lo la silitum society phan la an ke claim theka pot ilitum kadugowe alang li phan aseke tipen arichade posina atheman loke charlie pen hello ilitum pirthe kathe anga pirbi ilitum chichadun loke charlie hello ilitum ja konglo loke charlie ilitum right lo loke charlie jong si papi hu polo de ilitum khaita papi hu po la si nona dina kai ke ilitum en wan chithia por education api ong nang chelar bom lo non ke la si la so akache songolong alang li sameka keta nang karja abdun anso se litum karbia khei kilu kiloma khei anso se pathek nang pu pen alang li schooling pu pon pen
thousand students a career alang li towar ke me ke japon thek alang phan churu par si li tu Karbi Anglong life pen alang li phan isi masap o anong e pajir poning tung peneli nali tu mang thengno pori ponik po. Karbi Anglong Life channel is delighted to acknowledge Mr. Mohesh Ronghang, who single-handedly established Sardokpo Academy and worked selflessly for the upbringing of thousands students' career from remote village areas. Name, Sir Mohesh Ronghang, father name, Rup Singh Ronghang, mother name, Kajek Terangpi, date of birth 17/2/1986 alang li amang theglo, education bang alang li BA, DL, DEIED, BA sa alang li Charlie tanglo lapen experience 10 years in school lo, BH sa Charlie ponlo, lapen alang li ke achor bangke Sabitri Kropi, lapen aron barim lo alang li ke non ke do alang li aron bangke, lapen address bangke Theso Terangarong, post office Jengkha, PS Kheroni 782448. Hobbies bangke reading books and activities with children. Lasi alang li lan BA Charlie 8 alang li labang so ke Charlie lu ke Charlie alang li laan Charlie de tapi nili sidame ili tuma khaya phan ili tuma society phan labang so jakong pen nili sidame pinison ba claim te kangji pula so ke matha ka bori pona jok nil tum same alang lipan ninga klong pen labang so nong e macam labang so acknowledgement itu pajir poning tung labang so acknowledgement momentos bang pajir pon poili tum hanse sangho ase alang lipan stame ladak anwang pen lapen labang so tanong e nang chodeng dunji aphan Sir Mohesh Ronghang pansi por pipon lo kadu widun dari chadep tha apu camera na photo please. Jurulu sir. Apor doi golo sida aku labangso Karbi Anglong Life atu makin ben nilipan nang piason thak puthot ilitum labangso Karbi Anglong along Difu Government College along kithan bang abang pi madam Kadambini terang pi pansi tame ilitum kachini kenang sot athe nili pini ke pini chot kali lo ke theklong ke sitame chipachini long dak poyat kaiwe puchalo alang lila marju long piglo lasinili alang liphan labangso a momento mate anong e kapajiri phan along niliphan Karbi Anglong Life abitung mate ke hai Wiki terona hinpen silabang sonong e kapajirapan lapen ladang nililong nang cerap duni dakarong asar lasi komalonel dakarong asar alang li sitame labang sonong e kipi along asi pipe aprang nili pachat u ason pokopor hi piji sitame ko pipi ma ke claim labang soili tumalong pini man ke thenai aluhi sarpi hisaben alang li phansi chopaponiklo asinili aporeni pinpen ladak por hiponikpo Karbi Anglong Life channel in collaboration with Sardokpo Ronghang Memorial Academy is delighted to present Dr. Kadambini Terangpi, Assistant Professor, Department of History, Difu Government College, on the occasion of her exemplary achievements and continued dedication to the fields of education. Alang lita akang tu yang deng amopen kajathan son si akang tu yang deng along kithan non lahai usumar tum hana kithan ya kaprek kithi tum han college along kithan bang phiglo asi alang li education along chatkali literature and cultural preservation. It is with great pride and deep respect that we present this citation in honor of Dr. Kadambini Terangpi, a distinguished academician, poet, cultural leader and social worker from Karbi Anglong, Assam. Dr. Terangpi serves as an assistant professor in the Department of
History at Difu Government College, where she is inspired generations of students with her passion for historical knowledge, indigenous studies, and critical thinking. Her dedication to education is reflected in her commitment to academic rigor, her encouraging mentorship, and her active participation in the pursuing higher education in the region. On April 5, 2025, the Assam Sahitya Sabha, one of the most esteemed literary and cultural organizations in Assam, acknowledged her multifaceted contribution to the community by nominating her as the convener of the Tribal Welfare Institute, Difu. This is a matter of great pride not only for Karbi Anglong but the entire state of Assam. The nomination signifies both recognition of her relentless work in the field of tribal welfare and renewed hope for inclusive cultural preservation, academic research, and social development under her capable leadership. Dr. Terangpi has long been associated with Karbi Lamet Amai, the premier literary organization of the Karbi people. She is an active and respected member of the organization and has played a pivotal role in promoting Karbi language, literature, and culture through her writing, lectures, and organizational contributions. Her efforts in promoting indigenous knowledge, system oral tradition, and folklore have made her a valuable voice in both regional and national literary circles. Currently, Dr. Terangpi serves as the president of Karbi Women's Writers Forum, an organization dedicated to empowering women writers and amplifying the voices of Karbi women in literature. Under her leadership, the forum has organized literary festival, poetry, readings, and translation projects aimed at encouraging women to express themselves through the writing word. Her vision of literature is as a tool for empowerment has inspired many young Karbi women to write, speak, and reclaim their narratives. In addition to her role in the literary world, Dr. Terangpi also holds the position of president of the Karbi Anglong Recitation Council, where she has worked tirelessly to promote oratory, poetry, recitation, and public speaking among students and young artists. Through workshops, competitions, and outreach programs, she has helped foster a love for literature and performing arts in the hills of Karbi Anglong. Dr. Kadambini Terangpi is not only an academic and leader, but also a distinguished poet and writer. In 2025, she was honored with the Panorama International Literature Award, one of the most prestigious awards in the field of contemporary and cultural memory, and her ability to articulate the soul of her people through lyrical expression. Her poetry, rich in emotion and imaginary, rich and traditional with the contemporary, and personal with the political, and local with the universal. Apart from poetry, she is also a prolific writer and columnist, regularly contributing essays and thought-provoking articles to various magazines and newspapers. Her writing explores a wide range of topics, including tribal history, gender, folklore, environmental issues, and cultural identity. Through her columns, she provides valuable insights into the socio-political challenges faced by indigenous communities and advocates for inclusive development and cultural sensitivity. A woman of many talents,
and commitments, Dr. Terangpi is also a certified yoga teacher, promoting wellness, mindfulness, and holistic health in the community. She often conducts yoga workshop and session, particularly for women and students, combining the practice of physical well-being with mental and emotional resilience. Her belief in the healing power of art and yoga reflects a unique approach to community. With mental and emotional resilience, her belief in the healing power of art and yoga reflects a unique approach to community service and personal growth. In every aspect of her work, be it in the classroom, on the page, or in the community, Dr. Kadambini Terangpi exemplifies the values of integrity, compassion, leadership, and creativity. Her life's work reflects a deep commitment to the people of Karbi Anglong and to broader goals of justice, cultural preservation, and empowerment through education, and the people of Karbi Anglong and the broader goals of justice, cultural preservation, and empowerment through education and the arts. She stands today as shining example of what can be achieved through dedication, intellectual pursuit, and love for one's heritage. Her achievements continue to inspire students, writers, scholars, and social activists across Assam and beyond. Her presence in the academic, literary, and cultural landscape is not only an asset but a guiding light for future generations. It is with immense admiration and heartfelt respect that we honored Dr. Kadambini Terangpi for her outstanding contributions and for being a beacon of light, wisdom, and hope for the tribal communities of Assam and the literary world at large. We wish her continued success, good health, and ever-growing impact in the years to come. With best regards and thanks. Lasi alang lipan labang so nong kapajiri along alang li nak rong asar apan sinili johang poning tunglo. Very good afternoon. Kardong pini Sardokpo Ronghang English High School collaboration with Karbi Anglong Life Educational Awareness Program at Tedong Habar, Sosengkonta constituency on 8/4/2025. Guest of honor Dr. Jennifer Rongparpi, Parkup Pahar Medical Officer, and special guest Sarlong Taran NGO Arno and Aki Haipi Tadak Dulo. So Kado Kavi Panta Kardom, and especially we are very happy. We are very happy with your meets. I will give my lecture in Karbi, Assamese, and English so that everybody will be happy. So I'm very much happy. First of all, Mohes Ronghang, principal and founder of Sardokpo Ronghang Memorial Academy, that is in Jengha, and all the distinguished guests, all the teachers, these are coming from different schools, that is Sarbongjon Teron School. Oh, sorry, the school is. There was a lot of schools, sorry, there was 7 schools and all the school headmisters, head sir is there. All the mother group is also here, all the villager of this area. I'm very happy to be part of this program, especially the awareness program taken by the school from Jengha and all the students, those who are present here. I'm very happy that I will see the new faces, because I believe that you are the new light of this area, and we are totally, you are the light of this area. Especially our principal already giving us a lecture in Karbi. He says that
apart from Karbi, we should also know Assamese, we should also know Hindi, and also we know English also. Especially, I was working Karbi languages and also in English and Assamese also, because I'm also part of Assam Sahitya Sabha. They nominated as a convener of tribal research officer. মই আপোনালোকৰ আগত অসমীয়াটো কৈ দিম মই অসম সাহিত্য সভাৰো এজন হেৰি হয় মেম্বাৰ হয় আজীবন সদস্য হয় আৰু লগতে মোক এই ৰিসেন্টলি আজি দুদিনে হৈছে এটা কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠান আছে তেওঁলোকৰ ট্ৰাইবেল ওয়েলফেয়াৰ অফিচাৰ হিচাপে তেওঁলোকে মোক নিযুক্তি দিছে ৰাংচিনা ভৱনত গতিকে মই খুব ভাল পাইছো মই নিনিঙা ৰং পিকলো দাক কেৱাং সিয়েদি তেৰ নন ৰং হাংসাৰ পেন্টা নিতুম চিনিলো তাক ওভে কিমিতুমলো we have a non dak ke do tum ke sob obe kimilo nang tum hello aturlo la so area ke nang tum hello nang tum si jap monang po itum ba ke ne ke already ke 40 plus at lo non ke nik ta korjang kalilo so you are the responsible you are the light of this area with you only we will hope the better future when we come to this area we feel very sorry to see the death of this beautiful area nitum jetia আমি যেতিয়া ইফালেদি পাৰ হৈ আহিছো আমাৰ বহুত দুখ লাগিছে গছ কাটি গৈছে এই গছবিলাক এদিনাখন মিউজিয়ামতহে থাকিব যেন লাগিছে আজি আপোনালোক ইয়াত যোনসকল আয়ামাত্ৰী ইয়াত উপস্থিত আছে আপোনালোকে বহুত মানে আপোনালোক বহুত হেৰি কি বুলি কম মই আপোনালোক সৌভাগ্যৱান যে আপোনালোকে বিশুদ্ধ এয়াৰ পাইছে ইউ হেভ টু টেক দ্য অক্সিজেন ন আপোনালোকে যদি এতিয়া দিল্লীত যায় যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মই পঢ়িব খুজিছো মই দিল্লীত যাওঁ দিল্লী যদি যায় আপোনালোকে দেখিব তাত আপোনালোকে অক্সিজেন নাই অক্সিজেনৰ কাৰণে এটা বিউটি পাৰ্লাৰ থাকে অক্সিজেন পাৰ্লাৰ থাকে যোনটো আপুনি 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে 1000 rupees দিহে আপুনি ল'ব পাৰে ইউ আৰ ভেৰি হ্যাপি ইন দ্য মিডছ অফ ট্ৰু অক্সিজেন আমি এতিয়া সাৰে আমাক যেনেকৈ ক'লে মাঝিৰ কাহিনীটো আপোনালোকক ক'লে যাদৱ পায়েঙৰ কথা ক'লে যে তেওঁ এজন যাদৱ পায়েঙে যি ধৰণে আমাৰ চেঞ্জ কৰি দিছে আমাৰ ট্ৰাইবেল সোসাইটিয়ে আমি হৈছে নেচাৰৰ মাজতে থাকো উই লাভ আৱাৰ নেচাৰ আমি আমাৰ নেচাৰৰ লগত থাকো আমি কাৰ্বি সমাজ ব্যৱস্থা যদি আপোনালোকে চাই ইফ ইউ লুক আৱাৰ সোসাইটি উই কাম টু নো দ্যাট নিতুম কে হেদি Karbi tum ke hedi nang one of the example like PG latum ke hedi ta tora rong dode arlo sidopo this is one of the most important characteristics of the Karbis they doesn't want to live in front of this roadside if you go and see many few houses in front of the house because we are very much nature lover we are nature pensi nitum ke dolo kalima kutha athema nitum ke jang thu chuchi mati nitum dang chuchuma chuchi mati di nitum ke la kosonama habit kopi ma kelang la sonchi cholo nitum ke di respect do ni phutum ta hedi dak parokha sorlo ni mami tumta parokha sorlo ni ta Jennifer son lo ni poke superintendent of police ke do raso la se nitum ke bihe penda hedi bahira adim si ke do born and brought up in Guwahati then I was going to different Dibrugarh Jorhat Golaghat Nagaon in the nipo jetia retirement lo le lasot si go difu ke nitum hem do seta nitum difu do de mane nitum hem ke college adung mat nipo ke hedi hem bonai dello just like Ronghang sir too because that time there was no hostel no this type of hotel no this type of room so nitum ba ke hong si to po enke rong asor nitum ta chini ne nitum hem long si to po athema nitum hem ke college adung lo difu government college adung lo nipo ke lason si ke matha la se nitum ba ke nani si dam bom lo nipo ko na mat ke dam nitum dam lo la se ni I was very much happy then la se ni hedi belek culture ni Assamese culture alam ta thek Bengali ta thek lam ta kali lang Nepali ta thek Karbi ke thek lo hedi ni pai ni po tumpan ke Karbi alam si chini lo ke language ke thek nai lason barrier binang ne je only ni Karbi si thek nai ni ke ri so palam si chini nang po engke la are mane English ta thek nang po English is a what it is a medium to know about the Western culture. Need to Western culture chini lo pulote need to Western art cultures sab chini lo need to Western eri sillo enlo hedi seta niptum mithang hedi mithang culture pane preserve nang bo the time is coming up. One of my friends he was working at a Nagaland university she says that we Nagas after we converted to Christianity la hedi la nang tum enri noide la just an example se kipilo they already become very Western that lo. So we also need the Naga we are no doubt we are now Christians but we lost our originality so we also need to how to save our culture
latum ta hedi non lason mathalo non nitum ke hedi mithang culture pan therak det pa lason therak nang ne pilo therak nang podi nangtum Karbi culture lang lote nangtum theklong po you have to see that we are very rich আমি আমাৰ কালচাৰটো যদি আমি চাও আমি দেখা পাম কাৰ্বি কালচাৰটো আছে ইমানে ৰিচ আপুনি যেলেকি হিষ্ট্ৰী বুৰঞ্জীটো চাই আপোনালোকে দেখি পাব কাৰ্বি সকলৰ যি কি নাই বিছনাখনৰ বিছনা চাদৰ আছে লৰাৰ কাৰণে বেলেগ বিছনা চাদৰ আছে পেলু পুচিপুপুদি পিনসোটা বেলেগ দ আলু সোটা বেলেগ দ এঙ্গে লাকে সারমার পুটা বেলেগ দলো ড্রেস দো লাকে হেদি মানে লা পেনান do delang puta belek dolo kali mabutha eke nitum long elason kali like other society the women mane neke not arlo solo matidi so arlo no matidi lason kali lason aveje o belek society long keto pinso si nei arlo sonang ni lason do matidi itum long kela hai abe lasi edi non ke edi ekdom edi nitum hedi non nangli tum laso you have these precious areas no labang ke hedi nang nelo future generation fan hedi nang tum la binang pu athema future is on your hand difu college long non ason osomar tum nang tum porhi noi don't waste your time forget about others those who are no forget about others you have to give your 100% whenever you do something you give your 100% okay you come to college go to university do your PhD do your MPhil okay college long hedi kom lo you go to the university the salary is 3 lakhs per month if you go as a professor as a lecturer in the university difu central university dolo difu campus dolo tatake Karbi ave only one why there was a lots of Karbi nang tum hedi osomar pan puno people si une that po ne la sopot si hedi ne ekdam nining oi piktiti people si une that ji are neta ni rido herindi arido akengdo kalima putha I was very happy to see this type of people this person who giving this type of awareness program latum hello nangli tum hedi ako nangtum hedi nang po how can I say it lasona munit fan encourage nang po with his own he also giving another example of one Parijat Academy that was in Guwahati this person that is I forget his name he was a Teron Sangho but he was doing so well he get global recognition education ke Karbi tum ke ave e choklo third division lo choklo lason sima thatha e choklo ni sopoge third division non ke lason apora velo non ke hako non high secondary lote CUT exam pinang polang ta kalilang non ba ke college ta moi 4 years degree course ke different certificate course lo first year lote different second year lote different third fourth la so api MA kori lote MA koribo ma hut net fan prepare nang po jodi MA first year hut sin nang tum net fan prepare nang po enke net kori dat po I know that this lecture is for the higher student but those who are sitting here nang tum daksi dolomati di nang tum lo atur lo la so area fan ke di laso area fan ke nang tum lo lasi edi dak parents tum do maybe there no so nangli tum edi lason ni nang ning matha no ajada kam sai do sita ni somar fan ke school pothai vek ji ani nang tum school long dam nang point ke principal ta punang ko sir ni ke lason ni sopi ke maths ta thekte ne ke assamese ta thekte koson lo sir nang pothai tha lagile remedial class ma ta request nang po ni phan nang thanoi ni thekte de lo lason hedi ke hemlang ta than nang ko non sir ke puason anhan ki tun ta expert nai for example if the la jodi belek school long dam belek edim long dam juilo hostel si dolo pulote thekte det pomati for example mo akite lote sakuri long pulote sakuri long ki pai apo latum ke dudlong le de chimati di self sufficient nang po first ke self sufficient enge bangalam ma chok na matha nang le there was a lot of district lason do po problems to problem is a part of the life they problem dolote nang tum therak nang le is a part of the life if there was a no problem no obstacle then how you will come here how ni problem do si nang claim ji mati di problem ke di part of the life pusi matha nang po oh yes I have a problem is ne ke lason ma ke matha nang nelo yes I have a problem I have a solve human life long ke ups and down do po this is a part of parcel of our life okay and non nang tum angbang ke non la madam ta dolo la ke madam ke di anhan kitun alam lason edi national level anta lake damlo inke Jennifer madam ta dolo inke hala oronnak sir ta dolo he will also explain about his journey hano oronnak nitum for example nitum Kaziranga damlote Kaziranga long ta Karbi Anglong do big Karbi Anglong hello one of the most biggest state in Assam so Karbi munitum ke hedi education level las langlote hedi kom big ke pori phane interest abe khali hedi nitum mane kosono pupo
college long tane thek long lo, they are just coming from the class every day because of the this one election phan ke 80% nangji matindi laso phansi bangla lason kalilo laso mindset change nang po. You should become a good officer, good doctor, or you should be a good professor, or you should be a yoga teacher also. Yes or no? Same matidi, yoga teacher tanang po matidi. I was very thrilled to coming this place. I will see different people, different teacher. Tumta do matidi. Belek junokol teacher yata hise mo apnalok bhal paise mo gom paise je apnalokor rasta to bahut kosto hoise ahise apnaloke je iman apnalokor bohumulia samoy to dise amar lora choli bilage okhomia kotha kobo nejanibo pare apnaloke teolokok moromere hikaok noi jano hikabo lagibo kiba kibi jodi para nai apnalokeu jaok apnalokeu karbi kotha hikok apnalokor pra okhomia kotha hikibo hoine noy etia to hemonto biswa sarmai koise jetia sare amar mukhyamantri sare koise je okhomor jiman heri bilak thakibo এবিলাক যে মানে ধৰক এখন এৰিয়াৰ নামটো যেন ধৰি লওক এখন এৰিয়াৰ নামটো ধৰি লৈছো থেডংটো অকল ইংলিছতে নাথাকিব এটো অসমীয়াটো থাকিব আৰু এটা যিমান অফিচ বিলাকত আছে এটা অসমীয়াটো কম্পালসৰি কৰিব গতিকে আপোনালোকে অসমীয়াও জানিব লাগিব হয়নে নহয় কাৰ্বিটো জানিবই লাগিব অসমীয়াও জানিব লাগিব হিন্দীও জানিব লাগিব ইংৰাজীও জানিব লাগিব আৰু ভাষা জানাটো কোনো লছ নহয় এই লাগে কাৰ্বি পিক জহয় লয় আসামিজ ফেন্সি নিংজে বম লছন মতা নাংনেলো kalima putha nitumke assam long sido laso apisi nitumke india long de lason chi matha nai you go to the different part of the assam like jorhat golakhat hadake nang karbi penching kilote bang chini ne dechi ako hedi english pen ta punoma tidi lasi language ki mane he chini vek nang pode ne isi hedi da ne isi a poem hedi ne karbi pense kito ne ta hedi nang tuma sonlo ne mithang ba ke ne ke thek se ke jata matha the ne ke non si charlie bomlang I was also learner মই নিজকে এতিয়াও শিকি আছো এই ভাবি আছো মই নিজকে কেতিয়াও মই যে একদম প্ৰফেসৰ বা মই কিবা মই এনেকা কেতিয়াও নাভাবো আজি যে মই ইয়াত আহিলো ইয়াৰ পৰা মই কিবা এটা শিকি মই এটো লিখিব পাৰিম যে এনেকুৱা এখন ৰাস্তাৰে আহিলো ইমান ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিবেশৰ মাজত ইমান ভাল ঠাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্কুলখন আপগ্ৰেডেশন কৰক আমাক মাতক আমাৰ নিচিনা আমাৰ মাজত বহুত প্ৰফেসৰ আছে তেওঁলোকক কক তেওঁলোকে নিশ্চয় ডোনেশন দিব হেৰি ব্লাক ডোনেশন দিব নহয় জানো বেঞ্চ দিব আমাক মাতক তেতিয়া আপোনালোকৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী বিলাকক নহয় জানো এনেকে লেকচাৰ দি হয়তো তেওঁলোকে বুজি নাপাব আমি তেওঁলোকক বেলেগ মেথডৰিও শিকাব পাৰিম মই এটা কবিতা লিখিছো কাৰ্বিত শুনিব দেই এটো কাৰ্বি কবিতা হয় আৰিৰো আফান কাচিংহন ও নিকাংহন নেৰিপেন নেৰো nang serajang afan kachinghon langda mathai ave dak pirthe chomduk charsi pensi chomdun lason si nang serjang atumatame ariro tumphan kachinghon apon lakha damun e non kai kimia kai thek damlong pirthe ki suarlo tumsi chepathek pinsomar atum ateng si cyclem suarlo tum hello ariro tumaphan kachinghon kachelang ponthek suarlo tum hello donrap kimi nang pachitong abang sonsi donrap aphai nang pachampi ariro tumphan se o tekangsi do chepathir dundon kimi chelangpon anipia lakhai lapen adon arabaphan lahelo so arlo akai bonda jadi chepangsungri o nikanghon neripen nero ning teklong pen jadi dunot atheke kriyahut langjil nang serajang Jepang bardami iliso karbi pin somaratum api apo asora phan kachinghon jene khulo ave banga kayason o soarlo aphan amana peng pithek chiparuka iliso arlo atum unikanghon neri penero ning thek long pen dunon athe ke kriya hot langji nang seraja labangke ni pae pen ni po phansi ke toklo non hedi ne ekdom non hedi non mat hedi ne non isi poem ta ne tok de lake di Sardokpo school apande principal sir ne non isi poem tok pidet lo for Sardokpo Memorial Academy a new hope in the hills in Karbi hills where silence grow. A dream was born, pure and true. One young mind with heart so wide, lit a flame none could hide. Sardokpo's name in honor stand, built with care by loving hands,
an academy, a sacred place where knowledge walks with gentle grace. Mohes Ronghang, a spark so bright, chose to pen, not sword to fight. For every child he curved a way to learn, to grow, to seize the day. No more shadow, no more chains. Books and dream now flood and plains. In every classroom, hope takes flight, turning darkness into light. With every word, that every page, young minds rise beyond their age. Their laughter rings through hills and stream, flued by knowledge, hopes and dream. A revolution claim and wise, beneath the West Karbi skies, a legacy begin to grow. Like springtime, rain on fields blow. O Academy of heart and soul, you shape the future, make it whole. From humble roots, a mighty tree, a gift of love, a destiny. Thank you. So I was very happy that very enthusiastic young man, no? He was doing this type of good work, and we need this type of good work because I believe that in every Karbi house there should be not a graduate, MA, maybe every household there was a doctor, no? Lason nang ponitum hemke. Ne recently ne Balipothar ke Siam village matidi ne for my research work. Ne Balipothar Siam village namlo ni ning arong piklo arong ta sapap pik hedi every house has a non ne nitum ka arong Karbi arong long damlo te maybe metric pass do bon ba class 8 lason si doji matidi hadak namlo every house is MA laso house ke pulo siring house hedi namlo matila ta ke MA hadak ta MA ala ta ke doctor lason si dolu. I was so happy, and they are so organized and well mannered, very good. La teglong si komen tu si nitum atin talason poma komen tu si nitum arong talason jima pusik nike mata lage ni dream lo and the nitumang bong ke Mohes Ronghang Sarta dolo and lots of the teachers also present. I'm very much happy, and the village headman is also there. Those who are present here, sir, I'm very happy that nangli la sartum pen si claim nang po sartum pen da buti sere nang kok po enke sartum da lo different school pen da banglo la high secondary ni tum mata ke college si base la son kali nangli tum lo main founder heri lo la si nangli tum phansi ni li pen cardom suri cardom lo sir athema ne ke mata ke la small hedi la foundation bang ke di la dak school pen si topo di college long ke they are matured enough. La CAD ne non hedi ne sarkar phanta pukang tung lo LP school teacher tum ke duk pik pasipu teacher ave mane duk mane lason ki duk kali de mane one school long only one teacher se dodo pumati di la so alam sine ki kepu tujon tinjon ke donai and ke the school should be very colorful so that this young mind should be attract enke latumta hedi aninga rongko athema hedi kisuman guardian ke lan abimati di nangli tum hedi ekdom nangli tum hedi kam thep piklo nangli tum hedi ne nangli tum han choro pik anlo lasi nangli tum la da expense ni cardum par jeri lo cardum lo de sir anbar ke lada non yat jiman hokol teacher bahiro pra aise teoloko ko mo bahut dhonnobad disu apnalake amar Karbi Anglot shikkar karone jikini apnalake korise ei process tu jate kori jabo amar manu bilak খুব সৰল আৰু সহজ হয় তেওঁলোকক আপোনালোকে আগুৱাই লৈ যাব আৰু ইয়াত যিমানসকল আয়া মাতৃ আছে তেওঁলোককো শিকাব বুলি মই আশা কৰিছো আৰু মই নিজে বহুত অসুস্থ হৈ আছো আসল কথাটো মোৰ মানে অলপমান গাটো বহুত বেয়া এটো কাৰণে মই ইমানটো আৰু মই নিজে গাড়ী চলাই আহিব লগিয়াও হ'ল আৰু কেতিয়াও মই এনেকুৱা জায়গাটো গাড়ী কেতিয়াও চলোৱা নাই আৰু ইমান দূৰটো মই কেতিয়াও অহা নাই মই নিজৰ ঘৰৰ পৰা খালি কলেজলৈকে যাওঁ আৰু মই যদি আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে যদি কিবা সহায় কৰিব পাৰো আপোনালোকে ক'ব এখন স্কুলৰ নিশ্চয় হেডমাষ্টাৰ আছে ইয়াত আছে নেকি আপোনালোকৰ হেডমাষ্টাৰজন কোনজন হয় মোৰ নম্বৰটো আপোনালোকে লৈ ল'ব কেতিয়াবা যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় কিবা দৰকাৰ হয় ফেন বা লাগে মই মোৰ নিজৰ যিমান সামৰ্থ্য আছে মই নিশ্চয় আপোনালোকক সহায় কৰিম দেই
আমিতো কোনো পলিটিক্যাল লিডাৰ নহয় আমি হৈছে সাধাৰণ টিচাৰহে হয় আৰু আমাৰ মনটো সদায় ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰতে থাকে সিহঁতৰ যেনেকৈ ভাল হওক সেইটোৱে আমি বিচাৰোঁ সিহঁত আগুৱাই যোৱাটোহে আমি বিচাৰোঁ আপোনাৰ বহুত দায়িত্ব আছে এই মানুহখিনিক আপুনি আমাক মাতিব এইটো নহয় যে মই মোৰ লগৰ যিমান প্ৰফেচাৰ আছে তেওঁলোককো নিশ্চয় ক'ম আৰু ইয়ালৈ আমি আহি আপোনালোকক যদি কিবা সহায় কৰিব পাৰোঁ আমি নিশ্চয় কৰিম আৰু আজি মই ইয়াত আহি মোৰ খুব ভাল লাগিছে আমাৰ নিউজ লাইভ কাৰ্বি আংলং নিউজ লাইভৰ বিক্ৰম তেৰণ আৰু তেওঁৰ ল'ৰাকো মই মানে এই হেৰিত মই ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰ্ডম জনাইছোঁ তেওঁ যে মোক এটা ইমান ধুনীয়া অপৰচুনিটি দিছে আপোনালোকৰ আগত আজি আহিবৰ কাৰণে আৰু লগতে মোৰ মানে আপোনালোকৰ ইমান বহুমূলীয়া সময় আজিকালিতো মানুহৰ সময়ে নাথাকে তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ প্লে কৰিছে তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ গান গাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় বেনিফিটেড হ'ব এইবোৰ দেখি কিনি আৰু এইখিনিকে কৈ ন মই মোৰ চমু ভাষণ হেৰি কৰিম আৰু মই গুচি যামগৈ তাৰমানে মোৰ অলপ ডক্টৰ চেকআপো আছে গতিকে আপোনালোকে মোক বেয়া নাপাব দেই মই সেইকাৰণে ডক্টৰক লৈয়ে আহিছোঁ লগতে লৈ আহিছোঁ আৰু আমাৰ ডক্টৰক আপোনালোকে যেতিয়াই হ'লে মাতিব পাৰে আপোনালোকৰ যদি কিবা ফ্ৰী এইটো এৰিয়াত যদি ফ্ৰী চেকআপ আছে ন আপোনালোকে মেডামক মাতিব পাৰে তেওঁ ধুনীয়াকৈ চাই দিব মেডাম এনেও খুব ভাল হেল্পফুল হয় গতিকে আপোনালোকে তেখেতক মাতিব পাৰে আৰু LP স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকতো ইমান সৰু তেওঁলোকে আমাৰ ভাষণৰ অৰ্থটো কিজানি বুজি নাপাব পাৰে গতিকে মানে মোক ভুল মানে মাফ কৰিব যদি মোৰ কিবা ইয়াত ভুল হৈছে দেই ধন্যবাদ কাৰ্ডম কুৰবাংথু কাৰ্ডম গদো কবিতা কসলানিং চিৰলো মহ নেকি চিনি দে তোমা দিয়া দা প্ৰাং হেমবে নং চলিং মান অন্তেং চিৰচেলাং নেকি lasi kadok aprang sige kadok kami tempat temi kardom pa jeri klo ni lilige la pu first time lang ke bang ho hem ke te bok he bolong ko maji sita me aprang me na Charlie pa ma ka Charlie lo ka ma hedi non ansi pirthe la pu ka phuri lang la lo nilimen ge jorlen taro pi pu la pen ke linen greens pu food channel do social media long hedi Facebook YouTube Instagram hai hui long thek long ta hai pu meni nut bai ni tu lasi linen greens pu men mes na adhek tamang chini bang do tan limen minang bang ge jorlen taropi lasi linen greens mane lin ge lake nimen nong ben simang lo he greens ke gopilo akili rohor mudi ke cho ki lahai gopi pine han parwo lahai hui he lasi laso aputhak pensi di ning ge hang ben sino ning kan ke thom bak si do lang laso men kang pu he di apranga ni lita la pulo loka charlie pu man loka charlie na lok lo chat ta chini den de lo non hem ka chiwang an se di mina ke cho ki jun ko son si bang along bang adim long joing tung ben chodam long le la pen ke hem che wang pen hedi la hai hui hormu ko an lo ne li tum adim long ke ong hedi la si la so ning ke hang ben si bang jata tum hanta me ka chapak lang dun la pen ke elimina ta me ke thek thea son aprang iphi phu ke klem adina kai la hai ko pipi la ho hansero mentu tang ho la pen ke ko pinya han janga mentu la pen han par bo bustami do pik non owe ki mi tum han ke school gi do na prang bustami uti alu si piji mati di la pen ke ai mentu ne bustami he la pu dali la pu mentu ne alu la hai hui la basi mina han par bo han mang ke long bom stami pinang ana tum mang ke amen hai hui bang atine bom lo mati la si la so pu thak phansi ang song deng ka paleji ma bangara than ta ka pachini ji phansi linen greens bang ke pulo nili pudam ji bang ke la lo ka Charlie bang ke nang sot ma di la si koson bensi lo ta Charlie po nang ji la ben la pu li ne ke chogi jo na hin na pot ke chogi jo na hin sning je po la pu na ta me ang song deng ka pale dun ji thek ji mala seng than pon po aprang si ke ili school dun de aprang sta me ke chogi jun lang du nang osomar tum phan la pen ke osomar tum phan na ne dukan ke toy tang hodi biri cigarette lahai hui adi toy nang ni la pen ke hor ke nam tang ho lahai hui toy nang ni people polo tang de la tum hedi amain long hedi matha po ko pi hor mu la ho ene pai ni po ning ke chole po somar tum ta me ka chomat kang tung ka chini kang tung la pu si openly si pidat tang de lo mati di awar sai si jo la si la dak men lo ki cheng iji hedi la si lahai hui bang ge api po tum ta me chelang po nang ji hor ke kalang lo te ma ili tu ma long ke andi ma long ke la ke do lo ju nang ji aron ta do sta me chere po nang ji osomar to ma theng nu an ke
lapson ka pahelo ponsi ke nangji than mun pom bom nangji hordame dangji sita un an ke akheno pula than pon nangji lapen ke non osomar ke Charlie po lapen osomar ka Charlie pen thengpi thengprang kapathe ke si velo osomar phan tami school toy dun chok pen ke lage chok che mati di pacho pa jon dun nangi ma copy ma books doloma uniform doloma ma homework chetok loma lahai lang du nang lason thak thak si ke chu lapu han hai hui thengpi thengprang phan tami e chok chok ke chok che abari ing kai nang laben ke lang dung dung nang ji lapu son si ordon bom ning kasi isi velo lage osomar kapathe pen thengpi thengprang han hui ka chu e hedi isi velo lage lapen ke osomar jong sa kang tu yang deg ilitum pa Charlie dumji pulo tangte tangka mahage ke nang sodi lasi tangka mahage nang sot non ilitum ke lagi inglong long si dolo inglong long ke ni hem ke bolong kamaji inglong ari takali plain area jak tawe hidi dolo sapsol an velo dakenta lang na melo tejo check ta do lapu kowe do lapu lorong do tani litum hem mang ke di kowe rong ni dolo hidi dolo an velo check ta velo jak ta velo lasi mo pen sar dum ta pulo medam dum ta pulo inglong lahai hui cerai kom nang jipu laso ke cerai kom long si di ili to osomar ka Charlie ji mate business ili ke claim ji phantame abar sai dolo lang nam lo pulo tangte non ili to madim ke check ke ko an mata di jo do upthor cho ng tami chubi da ke joy ta non la nalo ne guhati ko nane ne lang am lo pulo tangte hala da ke la hayu dak ador ke soso gali lasi non ben la rai kom lo pulo tangte lake environment nat ke lake me polai kalang los tame laso business tami mo future ke hedi thepik ji non ke up Carbia market la da Carbiang long dam lang dam bolo tang te up thor tami ipong long la son long ke ko an lo sia kep sia pho hen lo ta go hadi lang am lo tang te di ha bel tola market hedi ne ke chonam nam ke peng pong ni ben si ipong ben si 50 lan an la si la talang am lo bolo tang te litum hedi isi a business ke choklem ji abar sai thepik lang ta si la hai hu ya check ke hedi inglong ajo ke kapavir ji kalilo kapa donang pola anchok tagali ili tuma hem along ta hedi ka chi isi ginang pola hai hu check people pola tang te ne ke kitun ke dang along ke hedi okimong ipilo ke naing ke langpong di ta langpong ituma dim ke warui non guhati dam tha he difuda ne teng ke ka chonam nang popon langpong lasi lahai hui ke inglong long chot ke lo ili tuma hem mena ta ka chi nang po non ke nam jok logis ta me bu e prang ge wang ke hedi lahai hui ke nam nang ta ador ke sopen lapen ke ni lahai han kang thu ta di lo ta hem ke joy pen long sita guhati long ke di ni aprang ren ke do he la son amalik to mayam long sika chu hang dam si ok ta kang thu lo ni ke hong le do ta lahai hui ke chiteng ne ma ti di ok kang thu do lahai hui ke ko an ma ke chu long si ning kang sama bang pinak ma ti di ma si bang si chu hang dak ta ma tha lo he di dak ke chu hang nang set chu nam nang set ta itu ma di man te ek dom la pusi lo non amat ke joy ke lang ta non het ke dam tang nili tum he me di chu jun dolo January chek lo he di chu jun dolo hamat pilong ke lo endam lo inglong si endam lo mani bang ma thalo he di hem ta la hai a lo ke chi email la hop itu madem ke long li thepik lang mati hem ta chi email la ho bo lam le he ta non ko bang ke rong isi ching room po inglong dam po lo han ta mi endam po ta dor de lo ne te hem ba thema arong theo ma he di chujun ta ka pa che dai don pli amat si don pli tum ta la soang long si lo ke endam lo dor de lo ke la ke non amat si ni them ke lo e dor de lo amat si ni tum bang abari si he di lo ka chunam dam si chujun bhan ka pa dor tang de la ke mo e prang ke wang ke la ke la an so se si kadure bo mati di la si inglong han chumat pine don ting ai nang ni lo la ke li tum me thang hem mat ta he di la hai hui chi e pen mo non ili do makai bang ke la ke mina phan jot ta hai po mene mo e prang ke bang ke somar dum si la hai hui a business nang ke odun ta hai po mene mati di la si la check tang ho lo tang ho pu ke imena ke cho phan de lo la ke mo e prang a business ta me la ke ke rab ji thepik lo ala pen ke ako nilipudam tuji kitchen gardening apu thak ta me kitchen gardening imena hem dolo polotang thedi ili ke cho han hun ili kat non ke bojar si ke nam namang selo ma di ni hem ta non ante hedi hana we bo po hedi bojar dam po hedi ok nang nam lok ti amala so joy ni ma ok ki cho ta ibe do i kok lo hem hana we cho e pora we bo po hedi paita na ne meeting bo po na bo po hedi ke han e lo ke ni tum ano sumar da hong charli do lab lo
ama la pu mat hana be po apora be po ok nam lok la pu ge ok ki chok e be do ibin lo la so pu thak inke emina ki cho hai hui han ta chitini bom lo la si non ke la hai hui han ta me emina hem chi ac o pran ta me po la pen ta mo cho jor long po chat long po la pen si dak tang ka ma ha ta wang po la pen ke osomar dum ta me abi do po athe non lom ke penang an tum ke mina ahan hai hui ke kachicho chitini re ma son do ko lo do he la hai mo lom ke do ji ta non difu example nam ta ti lo hala da ka bang ke penang an tum ke kachicho kachitini sige ong lo mati di ave po choche ko mane kilang silet kali si ta me choche abe po cho thek la lo jo inke nili la pula he la so a journey lean and greens po bang ke jat akang to yang ding le naing po takali la pu si ha hong ke do hot nili Bangalore ke do hot hadak si nili ningkan hini sai choklem to na mahaladak hedi imena ahan chichoji po hedi long le lo PG long sige do mati di chichoji po long le lo chutun ji po sa tame ajat ta ili ke cho so na ve mati amasi hembang lo la pu chutun bom po chutun po cho po video selam po photo selam po la pu sipaklang bom ma hedi penang an tum ke aning nang sam dun dolo mane ke students atum ta di college student dum ta di la son han men ko son lo la pu po la so photo nang PG ma nili la son research presentation han claim PG ke claim ji patum do pik lo ama dak pen si ning da ma tha dam lo hedi mina ke chochot kalile lo ho ke cho ki tun ki dang ke mina ke reng chot phan kalila la an so se si akang tu yang deng mane dolang udak pen si ma tha da mas non wang bom lo angke chuning bang ke la kitun ke dang hedi India long master chef ku do ma ti di India master chef ku la dak la pula ben pan war sai long dun ma audition pi dun la he sita kus mane nang select kon pe bang philo ta audition pi dun lo dak ta penang ana son ke Charlie dun long lo la pen long ni kitun ke dang competition non son nani ke kan competition tang ho ko pilo ni hirjir ke to competition kilun ke kan ko son dak thak si ha dak kitun ke dang competition dolo ni tak ni jir pi sinang kollo dunang ma wa malang bang ke apor wi thu dalo mani si dun lo ko son bene ne ke la hem ke choki jun kang moi kalang dang di tun pon lo mati di amat si ha dak la pu ajat tum ta dolo ajat lo ko son bene third long dun lo angke la so third ke long dun pen lok ke anu se si ining rung lo angke a price ta hedi rice cooker si ke long an ki tu na po hedi non April 18 ma 17 no din kan si chok ko non army wang ne hem la so rice cooker an ki tu non an he no ni ke la so rice cooker an tun lo te hedi kai te ining do lo la ki ne ki nong ke long dun nong e lo ki tun ke dang pen na join ne lo pu chama thadam po angke la isi example nang people hedi mo pen hala sar ki pu son thak si Delhi na ne dam lo pate Naga kitchen si monit tum churi dami Delhi an pudam tingai nang nilo non Guwahati matta hedi nani hong an choji pulatang teli tum hedi naga kitchen busidam ridam jipi polo naga kitchen pulatang hedi naga tum ke ang ton alam bang ni chidi tum de tami kitun ke dang ahin ka Charlie ahin mang hedi pinangan le dun amasi la so ke choki jona bang ke karbi tum taning dok pik engke ilit tum mang ke imena pot chomeo bujema thathe ta ahok pe dalam mangke imena le chu pap pine thek the bulo de bang nang chu pi pelo ma dedi hasila pason thak isi ne atomo nang than ko la kitun ke dang competition du na wo thadi ni dum ke missing atoma jati dum si kit son kachepaklang dolo ke cho ki jun lapson hor atomo hor ke hor dala son sokpun men si ke selam lam ma si air hang ajale hor bang angke hala nang ke jot atum bahai ni inut bang ke asama sorlo master chef ki hai nayan joti pulalo angke inut bang ke north east asor kali kapre ka sor amasi hala north east asor kali bang dak itu masor kali bang ke chini nelo ma tidak ala ma pu thake amat hala ajat chido de bang si ke than don la so hor ke la son na pot lo la si la dak langam lo tang te hala missing ajati to ma hor bang alam ajat bang si inut ajat phan che than set lo la so hor ke son na pot lo ta itu ma ahan an ke la ke madunang chini don de itu me mena mata ne teng ka chini dum te tum si non ka chini tum si do bom lo la si ili tum mena si che ang song ang deng an ta chipali don nang po nili ta ke thek o gali ho non pining chuning se di koson si hanserong amen chu ka selam ji ma tang ho koson si lapen hanserong pendatte hanjang amen chu koson si ka selam ji ma tang ho
lahai hui lo Charlie bom lo selam pon bom lo non kedam tang youth festival long tami ni kulat chubi dun lo linen greens pamen pen hedi nili selam dolang nili achar hedi pickle hai hui ta selam bom la si la buson thak thak usomar pan kapat heji pan lason lo kapachar leji pan our side tangka maha ke dor de puke non ili tum han ke di isi dolang lang dam lo pulo tang ili tum adim ke hedi akin joy pen thesire hormu dopik tharvet nane ke limu puji ma thilu puji lai ho hedi kapakluang se sema di bang adi mi ke nam nang lasi ne pickle kaselam achar kaselam ia journey ta lalo lasi nang li tum dami hem kat selama pan pura hedi pangcheng tami nani tharve tang ho lai ta tharve rong lo jo latamo somar tum ka chulli kan si pa igji ma didi lasi lahai hui hedi ake joy pen por hormu ma thara hedi avelu pang pinang nelo avelu pipetat bang ke binang nelo la pangcheng oi ni ke klema teng alam lo hela bang ke en noi pa che pangcheng oi ke dunge rai tami chojor noi non nona ahut le lan lele tame mo osomar kai hut bangki aning nang rung dong tahai po mene athema lai business pang chengi polotang tedi education ta genang sot lokachari genang sot people lo polotang te ang song ang dengan pale dun thek po jong sik lokachari le ave polotang te lasi lai hui lo jo ilitum long over side of pik lang kitun genang bencheng lok idim lahai check lo thesere lai hui charai kom nang ji nasi nilang the mangge lansi kanton lo churu perfect lo pasal lo arju mesen lo ma nasi alang lipan la poson ilitum akai ilitum kitun kedang ahin ilitum karbi traditional food mote ilitum lakang moy kalangdang hantu mehek la hasobang so han sami ilitum indiang kanglong sami karbi han do karbi tungge la sonsi kecho karbi tungge la sonsi kereng po atumu alang li ekethan pon alang li kabirti pon alang li research pamesi alang li labangso ke claim mon thek pon ilitum kadu wida se thipen chade pon se hursina anso se pomen follow pachete bading lo na anso se claim me dame lasi kijut Sardokpo Ronghang English High School lake jengkha sidame haladak labangso school along hebe jangre somar mameke apo wedet mameke apai wedet sidame labangso sophan lo pacharli ji aning hang lapusono somar jong sido pulote ake joy pen nalitum sarphan che kontegra sarpen chingki pamera nalitum bidun iktame jongsi pathek vekji pulote kadu widar chade tha lasi laso phansi nalitum long pini ke banglo ilitum apai apotum ilitum somara men pen bank account khuli pinang po athema school le ilitum toy dun college le toy pustame aniwang bike jang thu punon auto bhara punon di ilitum phokep pharusike usumaran ludun nang pulote ilitum jong se ani silong phokep pulote chiklu jonlong kan lo pusami la so account khuli pidanang po account khuli pidanang po pharoi thom noy pharoi ni noy ilitum usomara men pen bank account joma pinang po pulote pijo pela so account hedi mola so somara loge charli along akam mang po la se apie putung la bang so cherok tok ke kenang so la sinalitum kadu wita usomara men pen bank account khuli po pipo pasining thelo la se kijut si alam chorulam the alang li hanse sahu pen le paning je polena that hedong awaralong Sardokpo Ronghang English High School atum pen chepatirpi ponlo lapen karbianglong live atum pen serap chitusi education awareness dak el loga charli po phandet kalilo la dagali tuma ak hey kereng je pan ba munit kereng je pan hey ugali munit kereng je pan oson pencil itum claim nangjima lai hoi awareness mate cherok to labangso alam the itum chethan ponlong lo loga charli pencheng lo la si ha nili aprang si labangso
Oh, okay, okay. Are you faculty members now? Oh, okay. No, we are not. Anh này năng lên lên lên. À, chứ biết đâu thay tốt rồi đi hồ. Anh là ông mà bắt thi hồ sơ